Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Gai Waseayani. Ano radio Bulan Dua Vata totokan na itavi seroyar to may
Dolan tukani na no de wasining on vata and I kavi na kani moni tendai ne karua ni singa ne vola kotoba kere tunga no ni bebo soti no te ko bumbera te ko no the programo and I kavi ni moni tendai e singa na lenga au sureti kam ni moni se mo te kamai ke singe matei ngona no ni se ma mai ninge wasia toka ngaiani na no to vata ngona radio mbula do vata San Francisco me ko te kanda vata te ko mai weekend va ke te ko ani se venga na bonua ni se mo te ko me kina and I kavi na kani moni tendai sa tu siti tiko singalewa tiko ni tu siti ve ke mundo mai nonda ve ke mundo mai vanua wakanu ni binaka tiko ani ni teko bu binaka ndo tali na madhawa ni vengaravi na madhango sa teko bu tali tunga ndo na bula vo sa pakadava tiko nei tostoso me bakana nonda i tuba na i teko bu ni ambakiongo to sarawata binaka tiko na veka to atubana mai se senga ya ke kai senga na lenga se botali tongo e vida na bula ko ngaya so ngona ke baka da rida sarabaka matela lain da menda baka samata sarabaka tito buda nangai erau ni na kutome beke anda na lama bimbi na lama da seva kada basista ni to na rida ni senga suti ni baka me baka imbalem beka mai ro ni kana no to tostoso na embakiongo se senga suti ni baka botukana na beka to sasanga taka se na beka to novo kina mai na teke buni ambaki ya senga na lenga da tu tosa tiko ngai ka baka ndo na kalele mandanga tu sarawata sa ko tiko sa tu sa tosa tiko me tu tos tinga liu ko ni tu tosa muri ya se mani baka dava na no muni tuba au sureti kamni me na tiki ngani no muni tuba na radio mbulando vata le usar na programo ne ulutanga ndo mai dura ki tiko ani no de wasini ngona vata na ve kavini moni tiki na vakarombuka ya mai na tolu kina vitu na kaloko ka rawani na beba ka ungeti tu beba karara mataki tiko ka sulia talitunga na wakasama iso so beka na kau di senga ni do wakasama takatu rawani kito wakabure tu ya ni sono wakasama tunga ni toso iliu ni kua me baka na keni wakarau na beka vini moni tindo rongo di tukina no de wasiningona ka vito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force so ya na beka vini moni tini sibitiko na ba and tini na miniti watia no no to i wasiningona ona vata ni dhawe kala wa ke Mrs. Titelia na itini ke rona mai veital no tiko ni kena ni 7:05 and na tini na miniti ko wakambau tantua talitunga na nonda bulangi ndokai and na kavini kua au sureti ke mni talanga mo ni nana makitiko mai kena na beva kurumbuita kitiko se asenga ni na makina na nonda bulangi ngo kau wakabini binaka tiko kina nona loma soli rame kiro na mai vital no tiko ni kina and I kavini kua ana be kai so na mai tawana tiko ani na nonda programo no de wasiningo na vata na kavini kua ko sureti kamni mo di sema tiko mai ni wase tiko ani na nonda vata ngo do takana like ke kai sembera ni talitaka sio ni like taka na nito vata rautelanga ni subscribe yani kena radio mbulando vata YouTube channel rauni ni gendoli rongo da talitu kena na bi programo so endo mai lewe tiko ni no ke ni nonda programo se na nonda ngona vata e na vea kavi no ni tokani go una bonita ko sa sivina tolu e na rua sanga bulu kalima na miniti we vakambula tiko ani se venga na bono ni se mo tiko mekina e na kavi vena kani mo ni tendendai single ni tu city mbongi lebu mataka lelai nimbula binaka Sabola
na dhawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulu tanga bimbi ka daun rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni tosu kiliu. Wei wakongeti kan dau wei labeti. Rongode na wei kabin itu siti ni sibna tini kero na tini kelima meniti wei kemando ibiti. Sibna lima na tini kelima meniti wei kemando wei California ana wei Singamoniti. Ana wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong Wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Wala ta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo mase mundo warakati wana ila wundrang-reng. Balata ni swata kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu to waka tapya. Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na nantutupe pa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni life insurance ka nga niti kenda vinakan ito okay kanda sa may wagay tiko-tiko ngoy Amerika. Rawa-rawa sar na bawa leo fomo. Text may kina wasay wawalu, walu wandua, tolu-tolu walu lima, e na kenay tuku-tuku matay lalay. Nungu chisu, nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ena kabuni bugululu we kemunda we California. We mani ruwa ena kabi kina tolu ena singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ena Radio Bulando Vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Hey, do mga tolo tiko. Do saya lo pala mo din. Sa permandangan to boli-boli, ngayon tali to ni stoa. Tolako. Sige niya ako na stoa, wala ka tunga ko malimat. May binaka ni satu kit sa ngakin na nagkatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga. Wala-wala roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nagkarimate ni, said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang ilay mo na bisi. Kaya tal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Dobo ka parang chubeka kina doon ako ni matubale, sinong do boli-boli nga baka matawa. Wala ito mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lay taleso, kanda un rendre na kunea. Turau talang ni kota ni nomu ni boli-boli ke bawang ni tigo main na Marine se Sonoma County, kan rendre nomu ni vila baki, bitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiban. Bitu tolu 5 bitu na kena tuku matai lalai. Mau 5 dan 25 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Toka, kombana kenen dame-dame. Baga diri ngalala, saba-saba, kangai waindono na yangona, ena San Bruno kababa. Nababa? Tukun talaga. Na San Bruno Cavaba, ningalimay ni may tobole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataka katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di may waraki. Kaya do may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ng walimay kimerke. San Bruno Cavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vatamai. May San Francisco ki burubura. Sema maing gay wasayani. Sang boling
Totoka nei tavi se roiana I tala noa ke Ruthi me wakaira tō mai sera takitukani weekenda na dhau ni de leina kula ko te listali tiko na wakana nanu en pida na mbake sao te nanga ona sangai tawo I mai kina na serangosi ngi te ko rongo di mai kina nei tala noa ke Ruthi ya wakanu ni vena ka tiko ani se vengana vono ni sama tiko mai kina and I kavi ni moni te ndai ka roni singa ni wula ko toba ndua tale na wula bo wakanu ni vena ka nina tosa vena ka tiko na weka ngaravi weka en ta wakana nanu taka tiko me mbaleta na wulango na wula o kotoba sa mai ke tōsando nui tungo na wula I bota ia o lako tiko mai dhaka ni kua wakarongo the tiko mai nei tukutuku ni nraki ngai tuku ni tiko weekenda tō I California weekenda tō na say California ngo se na dhewa ki California Southern California e tuku ni tiko ni tono wakila tiko na nraki katakata dina ni tō asana namba ki tiko beka ni sana via malumu sambu mai na katakata tō sana wakila ni na nraki bata me wakai da dau ke lain wule bota ia weekenda tō I California rongo di tiko nei tukutuku ni nraki ni tono wakila tiko na vida na singongo ni na katakata saratunga wakanga na nraki katakata sen na katakata ni sama nangele tona gele wakila na nraki bata and
ana singa tambu sana ngai via lutu sombo yani kina vakalelai na katakata to sana ngai vakilaki na batambata walu sanga bulu kina dio sanga bulu yana kai tukuni tiko ara tukuni tiko na ndoni nraki vakanuri bina kina balambale ani na ndua na madhao totoka na madhao na nraki na madhao ngo na totoka ndina tu moni madhao anda sanga me vakananda kuya ngango au vaka sama takasara tiko vaka titombu sanga mateni ngona me marote kikina na nungu singa di sudu vaka au sanga so tini undo kawai takatuna singa di sudu o ke la ni vunga bekianda da tumbu dhake mbeka mai viti sanga tu nindo big deal sanga tu nindo ndo na kana singa di sudu ke to kana vata vaka mata vale sa koi tiko ngai ndo lasa na vida na mbakingo ndo na kaki to mai vital no takatiko vaka levo vaka mata vale ke rtalangana nungu tokani ni vaka orto mai viti sa veitar ravi tongana singa ni sudu na kena maruta kena singa ni sudu mai na matai ni singa ni sudu me laki a doba yani na kavida sa bulu ni singa ni sudu na vei singa ni sudu ke de maruta ke ndona kena kana ndona kena keke sanga ndo daka tiku mai na kera tiku na sauni keke ndo manda na sauni birthday keke o ke lani na ke lavi na tiko o tupe na itala no ni birthday cake me vakana tal no taka tiko kona no na singa ni sudu erto maruta ke no na singa ni sudu erto maruta ka tal tengana no mata vale mai kinoia ia o koe sanga i vule talangani na keke merto le maru takatali tanga kino me kinoia na nona singini sudu ia vati ka ndu tiko na nona maru takana nona singini sudu au ia waka me sandu bochi ve au ni sa ve singini sudu ke venga na levu nei do manda mai na soni birthday keke kana sanga do vago no waka saba ke waka do sa sini rani volia na nondo birthday cake se na nona birthday cake na luvemu kuni takan dona birthday watu ana nogu vakasama mbale tambeka ni asanga ni dona nogu birthday cake na gono tumbu taka mikina me dava na gono saya to mikini merika sangai mai teko vodaka ke mamige do lako na gono senge mateni gono senge hava mikina wali taka tunto na kambane ni security ke tonga indo we singa di sudu kede ke to senga sotini leo lebo na taka tiko na bali bola bolongo ya na vingo na kede ndo no na singa di sudu o toke ni kambani ko sange do kutikito kito liva singa levu saranga baka mege mateni ngona me ume vakilakina na kena maruta kina singa di sudu sena kena wakana numi mbeka na nungu singa ni sudu ve ambaki kede ana lima na ambaki nungu me dhaka tu na kambani ngo ve ambaki kede ana gairo ni do tokani ni butu sini kau senga ni ndo na keke ko ngai ana butu sini kau ke maminge do lako le kana ni bal ni kana sa watu ana kena maruta kitu na singa ni sudu ya baka me sa mata utalenga viao gonge mateni ambaki merto maruta ka kina na nungu mata vale na nungu singa ni sudu o wakawa sa rongoda da buka tiko ni rto wakaruta ke tiko ndona kai senga soti ni wakande taka baleta ni rito ko vale na vising ke na mother sa ti ola ko tiko vale o sa wakame o bandi ke batiko na vi kar to da ka batiko senga saranga ni due da ka tu ndona ka se mi tu kono tu ndona ka ko ya wakabi o wakatitinga ta katalikino ya ni nandua na ni rto na da ka ndona ka na nungu singa ni sudu na singa wakaruai ya gaya kavi ni wakaroai sa tuku ni viau o iko mo lako mai ke dato lei waka kavi ndona walikana vidana ka loko sa tuku ni mena ngono mi kito li sota kina kiro lako sa rabat kina dono gito kadi sa tuku ni ro lako watanga mai ke anti Emi tongeli sota ngai walikana o sia sa tu ni waka sa mataka kiro lako andi kiro li wawa tu walikana senga dindo kiro reida gorto sangati ko merto waka rau mandanga orto na Orto na matovu vale ana kena sanga itiko me todoko na waka ni berni kero ngai duriani ya kero sa duriani sa talindi no via di reider to kede na tu na no gito kadi na matovu vale karayado royani and surprise party na singa wakaroai otia totoka na vika kede o lulu bakaleu balete asige matei ni ngona me maruta ki kena vai ana no sigi di sudo ya na noa sa wati kede mai sa wati mena sasama ki tale o birthday girl au ke la vunga weekend to na maramatina to sana ke la to na tikino ya sa wati sa nambongi o sampai pa biu mai kota kede tiku mai na ya o sange mai ndambe o sange ndalava na nei lala mani singa ni sudu era ko mai ke na card na Christmas na birthday cards era soliani na vuno me wase tu kina go baleta ni
asa usando lava tiko baka indo na mara o mandanga baka te kia ukurambu i takatale na mara o te na excitement o wakila ke na nongu lubuthi talengani o wawilika na kāre andundua ke na kaira wakawola mai e tarai au waka liu sarangana nungu waka wili ka toka na we kaira wala mai ke na unge me waka rida tu na ilala mai rabolia ge nungu waka sama ni waka sama taka ni ira ke vengo era tora na non rangauna na ilawo era waka anga taka ki na mera libulia me indona ka mera me waka retaka na nonra marutaka ni usai ada batale mai do tale na mbakine nongo bula me kito me marutaka ke me mai marutaka wata na nongo sai ada mai do na mbakine nongo bula sa na kanga sangela ko me nongo baka sabango o kenda ke de do no beka in our lifetime for mendo mandanga wakandu mandanga mendo marutaka menda vakabo kenda wana we kanda whether it's your spouse na luvemu se o tinamu se o tamamu me wakandu mandanga mendo vaka vendo na ka me maruta ki kena na singini sudu in a big way baleta en dua tani wakandua na kaira na wakila na that appreciation, the gratitude der na wakila o senga ni waka sama takarau na bosa mi waka yang taka na bosa waka witi o mantanga usa wawalangi tanga yani o kilani o nisa na roditura rawatiko ngai tukuna bio na lubi o nguma iko na bio ngona kedenga iko sandu dhakawa tunga na ka membelitira na nungundu sanga tu mi waka alovi na kataka na tomata kintu yang andrevan dona bibuke I'll be there o na lako kila lebu na ngono kilani bunga bikenta to na wakarorongo tiku mai dikuan do watu ya nondo to mulai bakai tungu leva bikin tu mandanga tu sasanga mandanga me bakai alu binakataki bakaloma binakataki bakalonga binakataki endo tali it's just different ke bakamenda sanga me babakarita bua indua ni maro te ki koa ni tali te ki koa ni lomani koa that they mean something to you ko ngai ana kau via me wase tiko kena membaleta na nongu singini sudu ngai wakasama takatali na tamangu o koe na ve ambaki kede do be kitondo be wali taka ni koe ge sebo toka rua na bula vai asana tukuna tiko mo koe nongu singini sudu sa boleka nongu singini sudu sa boleka yo no bina katongo ngongo ke bakai senga na toring mai davando sa baru taki tiko membaleta nungu singini sudu ya nungu ta o kilani so talbenga ve kinta to e watu ya entandu indu itungona ya baka me no big deal tu na singini sudu do bina katanga mi ula ko lidaka tu ndona kami baka dengu tukina kuni baka samtak na daka sena loma o da nimbula ko runi kaya ni lako mai ndona nungu tokani ke ro mai ngandi tu en singa baka ruai vasar tunga usenga di baka samtak na daka sena bula mandangani matu bali sena kitu i dokonaki se da just time out. Koesarangaya, we all deserve that. Waka nuni vinaka tiko yani. Vi kiumni keda na edho watali tiko mini kua endua tali na nomini ambaki ni mbula. Au ni taka ni na reili suwa tali na vi kai so. Ni sa lakaduru mamai na vi ambaki sa oti. Ka ni na maru taka na vanua. O ni sa mai tiko kinango. Na vi tiki ni nomini mbula kede sarai. Wakayalo, wakayango, wakailavo. Kila ni ndu kede tu. Ia waka nuni vinaka tiko yani ni nandua na ambaki. Vinaka vikenda tau na mbaki ongo. Happy birthday! Ke waka ni maro takatiku ni kua na nomuni singa ni sudu waka nuni vinaka tiku yani. Sawatonga vitu na miniti me vana ka loko na sera katarawango na via waka mbula tiku yani kina vikimdo kethe na sema tiku mai. And kavi ni kua mbula vinaka Rakesh, thank you for tuning in. Mbula vinaka Neil at Yaleta na wangaliva wakatalanga kina vi titile ngande waka nuni vinaka tiku yani vikimdo kethe sara na sema tiku ngori mai dhau tata. Baba Tanya, happy nimbula vinaka. Wala ka tala me waka happy belated birthday an ve kia mani. Anu taka ni nimbula vinaka tiko vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua. Wakatanga kina ve Anna Rose Hoyt. Vinaka na ve nanumi. Mbula vinaka semi si tamani walu. Waka nuni vinaka tiko an ve kia mando. Bula vinaka nau pasipa nene levu. Bula vinaka Mels. Waka nuni vinaka tiko an ve kia mando mana city. Wakatanga kina ve Alavina Wanga. Anu taka ni tosa vinaka tiko na mando baka rau na timi ni netball. Timi ni Viti, Amerika na netball na nomdo baka rau tiko kena sota do baka na mata tiki na gori. Wakatinga kena vi
Tawale watisoni tambua wakanduni benaka tiko yani wengana sangkata wili niu tiki nongori oi kumbangi sang lindo wili niu tando butiko kinogori wakatan laki na vekarla ini leo nimbenga nimbula vinaka Rusia te wuli wakanduni benaka tiko yani vekiomni wengana bunoni sema tiko makina na kavini kuwa Karua mbula vinaka tania ungatea ke kemdo ke sara na sema tikongori mai serne Australia wakati lakina vi rosa ratu ni mbula vinaka rosa mbula vinaka aku sita mata na me wakanuni vinaka tikani vi kemdo chuchu alamani mbula vinaka wakanuni vinaka talitungayani wakakina vi chone rayawa vinaka wakalevo na sema tikomai da vui lane rewanga senga tala ningula da vitikino kemdo ena ono saiva diwa vitu levu drive Pacific Harbour wakanuni vinaka tikani sista isa o kilani ni sa marau takasartunga wakalevo na nomuni ngande wakatala kina vi cheli tambua ke andi serra rombula vinaka na vitinani wakanuni vinaka tikani vi kemdrau wakambula talitunga vi kemdo na sema tikongori mana vitu sanga bulu kadiwa velau drive makinoya endina bula vinaka tupe vengana vanua ni vili niu tiku kina na singilevu ni kua wakatala kina vi na leva brothers dombula vinaka mai sako da tadirua wakatala kina vi waisea bushanti bula vinaka waisea wakanuni vinaka tiku yani vi kemdo mai na Wee Island mai sabu-sabu nitaka ni totoka tunanraki mai sabu-sabu bula vinaka Katie Mere Dasha Hidden Blood wakatala kina vi turanga tau diri motokana wakanuni vinaka tiku yani vi kemdo na vetamani mai Fairfield senga tala ningula da vitikino Tersia Mandingi Mbuli bula vinaka Tersia bula vinaka tinaitale isa vinaka wakalevo na siama tiku mai unitaka ni bulu binaka tiko ni andong bulu binaka tiko waka matabu vale ka wakatelanga kena visista vase mada setareki binaka wakalivu na siama tiko mai na singalivu ni kua ilaitia tama imbeka ni bulu binaka senga tala ningula da video kena na nonde toka ni do siama sar tiko mai Mombasa Kenya bulu binaka kopa thank you always for tuning in. We're happy to have you on board. Wakanuni vinaka talitunga yani ve andi ateleite bulu vinaka tela bulu vinaka emaranandi wakanuni vinaka talitunga yani seng talanga ningule davitiko and sere kataravango opashe idangilamba. It's a long time. Aruitaka ni bulu vinaka tiko noa me ma vinaka na sema tiko mai teli tapele bulu vinaka antinona. Beauty, when I'm
ena muna ngauna na levo na ndo soso enda sa senga sarangan ikila na tabu menda vaka talau taka buka singi levo taka siapa kaya kapitang ne ka kuni lo malenga sa tiukin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kaka na tibgina me bakana karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai wakaya loka tabi yoke kena coleslaw surua tatni gelago patana kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virtual giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo don limono se onga wale saranga lito miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawatala nga ni rutuli dili batakan na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. En in breve me bakarita kiani veke mundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong goin dona nonda toi ngandi na San Bruno Cover Bar. Dala kumantangaya ni tali sota tukina ka vekilai. Era libu tali tunga nan dui kai karandongo le di kena kan dona kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni venga ravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kadiwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki tali tunga and the San Francisco Chronicle. Samba ubaki rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko sa naya ni Angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali na yaya lalai bebakane guku kunipale do may raito manda and the San Bruno Cover Bar. San Bruno Cover Bar, ono tolu saiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mai na dona kaloka na sige lebu kina tinkan dona kaloka na bungi ni moniti kina sige tabu. Do yan rubina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasar tunga toboy simpang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bukan singelebu, kita sana gali bukan kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw buka singelebu sa buka kabi, e baro tagi tu buka manggo sanggay to toka na buno ni kana. May na menda to ide ni ti, kena buka singelebu sa buka kabi, me buka na buka sekera, na sui, ika tabu teke, roro buka lolo, kaya na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendrang beka nang wala ni Kibalilo tira buko ni oso-oso pakatadaka. Sendrakin kita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima manion na kabini buko lulu bay Kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanta wata mai. Ay, Kemundo bakando tunga may Viti. Sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kema daw tinika na tinimbulu makau ng bisikete na rewa bata, red cow, wupo! Dasa ko si masarangan na ikatungo, gamay tutala na kinuribo no kinambele. Pai, karek! Daw wala may we. Uy, doon sa ito ni Kila. Kita bulbuli nga may na maulimat. Toko nga ko Santa Rosa. May we? Na maulimat, wele. Daw ko na nanonda business ng ngonit daw kaya Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Ongko na Radio Bulando Wata San Francisco. May kauti kanda batabay.
Ia sandi na sarai rei leka walim bekanga mai be toranga ni tana sandubui kani rarawani sama beauty kenda toka na toranga domo kami dango na sandubui ko ngaya da sana mai ronga do wali tunga domo na sana mai balolo wali tu ni vakana na no se vakadaba ia ando na kai do bakabinu bina kata kitikina na be talendi so ni inda sana ngolea ni sangai tu mai na nonda talendi na be ka anda vakaita viteki kenda tukina na buruburungo ka rau tukina ninda nirna na numi kenda ra kile kenda talinga o ira na we kenda tambuyani so sibatang na vai na tinikan dua na miniti na nonda wasiningo na wakarautaki me wakaindo wakarautaka kawito koni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force do me kadiba kinga ni vidangani tukutuku songa na kaira to nganreba me wakarita kiani be kenda na itoke na kaivikti kanda sama iba tiko na vanua livongo Amerika. Ongo na programa Warotaki mana Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulundong te San Francisco na kauti kenta patamai. Tokarua takitunga na itukutuku ka wakarita kiani se ama iwasi tiko yani na madhau sa wotingo member leta tikunga na kena sangai tiko menda na wakararama takitiko nda wakongeti ka anda mai wakatabuli di talitunga na kena bimbi tiko na nonda lakuani menda lakindi kevi na buku ni mationgo na TBs na tuberculosis. Wakandina takitiko be kenda na mai na wasa Pasifika ni o kenda tau mai viti kenda tau na mai viti ni lebu tondo na iwili na kenda to iwili me wakatoto watataki kena bi bonua taliso sena bi matani tu taliso me na wasa Pasifika to bi kenda to tiko na TB ia dona kairo ni to wakabinu binaka kina ni to ngole mai ke Amerika endo sarangana kai lava ki to mando ya bi kenda to ni berni to vakavaka ngandrebi me to na lako ya ni to laki kota mai me to lekindike bi manda na TB sena TB test me to lakani to le vakabano to TB test ni berni ni rao ni to na laki dhaka se nange wakatarai me tona laki dhaka dona bono ni dhaka se mani bono ni dhaka dhavanga o ni biali dhaka kina waka mbibi tikongo ke waka o ni nali dhaka na dona agency se ndua mbaka na caregiving se na nursing home na facility wikim ni na bia ngole mai muni mai waka yadhora na nomuni wuli tomanda wuli torodhaki ni wasotia wuli torodhaki me waka na CNA na wika ke dhabau ya engandre wikina na TB test dua na kai ngandrebe wakalibo ya na TB test koia erto beba kongeti tiko kena na ngor lako saranga mai na tambana nimbula lako mai na ve county Department of Health menda mai wakongeti tiko na ngole mai na Pasifika menda ngole ani menda laki the kabana non the TB test ke wakai sembera tiko bikim do na sengi sa sanga tiko mai o kelani bunga rasa na riri sa sanga tiko mengo na buku ni non rasa rawatan na non green card sen na bikim do na sa waka ro tiko ngo mondo na wakale fomu na buku ni kana sa $1 tiko na green card lottery na lomani vida na singa ngo bakambota na ka kawani singa sena ka lima ni singa ona ge wakandi takataleani o ya indo na kai na ngandre biti kongo na nomni TB test na ngono di sana ya me kine Amerika ko ya indo na kamenda na numutiko iyo na kai bebu kitiko kina na Regional Pacific Islander Task Force we kenda na itoke wakai doriti kongo na ando na vito koni ka wakai labo takatali tunga mai na workshop ngo na Ministry of Health, Nibosotiana, Department of Health, in the counties so, ka wakambimiti kongo na San Francisco, Department of Health, wakatelinga kina na Sonoma, Department of Health, men da lakoyani, men da laki wakongeti ka wakarita ke bikenda kanda laki wakaidora sarangana non da TB test na wakaidora tiko na workshop ngo na mandanga ngo kito si vital no takatiko kerto na ai songo luti so karto sa mai lewena tiko na Ministry of na healthcare ministry ni bosotiaun Fijian Health Ministry na songo lote so va na songo lotu kartu sa milewe na tiko ka sa mai te ia butaki tiko na vida na bula sawa te na bula tune ia esa
tiko na i tuba me na wakaiduri na workshop e na bulongo dona madhao ni bulongo me se na berni dhava na bulo kotoba me sa na wakaiduri e dona workshop dona TB workshop wikem ni go e rautalanga ni ndala ko ni wikem dona se bera tiko ni do takawa na nom do TB test e rautalanga ni nangeli dhaka ni kina e na workshop ngo kana wakaiduri tiko na reirai wakaiduri tiko e na nonrito wani lotu o talatala laisenia garase e nangai wakandeita ke tali tiko e ani ke to se vital no tiko e nangonongo ngone sa wakandeita ki kina e nangai mai waka sa tiko e ani na keni tukutuku wikem do ke sara mai na Sonoma County Sangani wako e kena vi kenda na Alameda County kena vi County Taliso na Marin County wakatala kena vi kenda tu e Rango na Bay Area ke wakato no sa rauni sa sanga vakiani do la ko ani ia nange bakandeta ki tugani na tikini singa do ngana ka wi tuku no ya ni semani venga na bonua ni vakai tuku kina balet kilani be wa kitu na bonua endo tukina semani venga na bonua ni vakai tuku kina rawa na no muni ngole ani muni laki kota mai na no muni TB test rawa sara e tu na bi valni wai so sen valni bulai so e rauni ni ngole ani kina muni laki the kavana no muni TB test ke wakai saumi ana so lele sara na o te tinigo na wada ka kina no TB test o aso mga tini katul na dola au sanga ni kila na ngonongo e sa vida tiko e ke wakai saumi ana so lele sara e so libo na vanu e sanga ni ona so makina e do na ka me rawa ni ona torana na TB test yo yana vika so e wakaro taka tiko na Regional Pacific Islander Task Force e ndo talinga na ka erto kaubio wasia talinga yani na non reto to koni tiko ngo vikem do mai na South Bay, San Jose, Santa Clara ken South Bay asa na South Bay e wakai dori tiko arto mbita tiko mengo karto sabi tartar tiko kerto ni to ke erto na nonda karto sa tiko mai na South Bay. O kelani lewa na ngau na tondo vital noa. Sa vital noa nga Sacramento, Santa Rosa, se San Rafael. Ia, kani marau ni sa tiko talanga erto lewe vida na itau kei kara sa tiko mai na South Bay, San Jose, Santa Clara, Mountain View karasa tiko boliani na sa vau ya sa dua tali tunga ni songo sa arto na maru taka tiko rto go erto bita bata tiko endua na singa ni Walitokanga South Bay, Fiji, and join us for the 3rd annual Summer Barbecue and Fiji Flag Day celebration. Erto na maru taka tiko kina na Fiji Day and ka tini kawani singa ni Vulokotoba. Tini kawani singa ni Vulokotoba kene balbalea na muni madhao nga ngo waka maru te tiko kina mai Santa Rosa na Fiji Day ia na madhao ya ni muri ne ka tini kawani singa erto sana waka idhore tiko na kena maru te tiko na Fiji Day na ilau ngo mai na South Bay Fijian au na sangame na ndua na singa me kito me vital noa ngo erto oka tiko kina ului ngalo Saula Kalo ke Simeli Giolevu. Meu tokarua takatalo ya, ului ngalo, Saula Kalo ke Simeli Giolevu. Artona leo tolungo ke na nonrotondu matabu vale kani dona i tukutuku rongo binakongo. Ka usa se matirto talitunga ki na task force. Arto wakarita ka talitunga mai na Regional Pacific Islander Task Force. Nirto betal no tiko nongonongo merto na tiko talinga ya ni na singa. Karto na wakana numa tiko kina na South Bay na Fiji Day o ya na moni madhao mai ngone ka tini ka vani singa. Ni Vulokotoba tiko na songo na tini na kaloka na mataka kina ono na kaloka ne kabi. Na wakaidore tiko kina na barbecue. Walitake so na kakana. Handicrafts on daka ni linga. Karena tiko talanga kina so na Walitongo information booth, job fair, business, social welfare benefits, community, church networking, etc. Kids zone. Rao katalitunga kina na bei kamera lei marutu kina na ngone, jump horse, play center, etc. Sports activities, volleyball, touch rugby, kina vei ingito taliso. Arto na leo toliara ni nive tartarani kirto e na wakaiduritiku na songo ya e na Henry Schmidt Park, Santa Clara. Au na gaimbiuta tiko ya ni na tikindua ka tiko kina nonrito nambani taliboni e na nonde rango mai wali songo e na nonda wata ngango na Radio Bulando Vata. Ya na vika so erto ngandreba tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force me na mai wase tiko ya ni e na nonde wasi ningono vata e na kavinikua. Ongo na programa Warotaki mai na Regional Pacific Islander
Task Force and a radio mulundong to San Francisco na kauti kenta patamay. Masibitong kono ba na rusa nga bulukan do na miniti o sureti ka menini sa matiko nga mai na be mama ni ba lo mani vida na miniti nga mengo kiro na vital no tiko yani kay nung turang nga tao Chosa Hughes and na buku ni life insurance. Di ka ko ningoli ni sa matiko nga mai baleta interesting na niro na vital no and na kavi ni kuha go endua kasare da ruro ko endua no songo vaka insurance kan dua senga ni vaka insurance vitara vitu nga kena ve kataliso ka usengai kero sengai libuli da mai ki tu pe na mada saoti na buku ngani buli me balata tiko na life insurance ko ya usreti kemni kena ninge sama tiko ngamai na dona ngona leka ngango ngona mantanga ngona ve bakambula tiko kena ve kemdo ke sara na marama do sama tiko mai na kavini kua bola vinaka kemdo talanga na turanga do voso tiau dom bula wakanu ni vinaka tikani ve marama tau kelera na sovi do bola vinaka mai San Jose wakatan la kena ve Rose, welcome back. Au ni taka ni tono mai sota nandora singango, o kila ni sari rei dengo vinaka beka se jet lag tunga. Wakanu ni vinaka tali tunga yani, ve sista matilita seni kuradiri, vinaka wakalivu na sema tiko mai. Bola vinaka mai tau, Liviana Ngoro, wakanu ni vinaka tikani vi kimando, wakatan la kina ve Mose si sokuru, wakanu ni vinaka tali tunga, na nomundo sema tiko mai ngori na vuni, vai lebu mai mba. Wakanu ni vinaka tiko, wakadhava tunan raki mai na vuni vai lebu. Taka ni draki vinaka tiko, senga ni tautuna uda, se ton ratu merna singa, wakanu ni vinaka tikani vikim do, bola vinaka rendin tartala, ana tuivanga. Wakanu ni vinaka tikani vikim do na matabu vale mai Ronald Park, wakambimbi tiko wana mboso lebu ngo sa toke ana tuokoaya, na wabu lebu na Golden Gate Bridge. Bola vinaka Steve Murphy, bola vinaka Auntie Ili, wakanu ni vinaka tiko ena buku ni baka rau kina lako i Alaska. Na madhango, dana sarasara kina, dana lagi saravi Alaska manda. Usret kemuni muni siama tinga mai, kina radio bulan dua vata, wakambula tali tungani ve William Siri vinaka wakalivu na sema tiko mai tamai Veto Junior nimbula vinaka na sema tiko mai na parta isike viti mai Roy sabu bula vinaka tinai Veto tamai Veto ke Veto Junior bula vinaka Jerry Sawata wakanuni vinaka tikani ve kiomuni wakambimbi tiko na vena no miongo wana nungu marama na ita marama ni tato toka di Lady D wakanuni vinaka tali tungani papa senga tala ningula da vitiko Anna Rose Hoyt ke Auntie Nona rombula vinaka wakatala kina ve mere mare da nivo sotia ma ambula vinaka maramatau mare da lalanga vesi sema tiko mai Australia na kavini kua wambota senga single butung baka ni tu city wekem do mai sanangori wakambibi tiko na vira no mengo ve sista emaranandi vai ru tunga mengo tabalendaru senga ni madal ngona dava kirona ketona gemebe tomani tali tiko kinai au nui taka ni on rombula vinaka tiko kono viva kambula tali tunga na serka taravongo ke virtu na dona matubu baler tu sengai talade tiko na tumbon reto na single ni kua mai viti na nona sango leani samba kidio sango bulu vakadada na marama na tumbon reto marama ni bono balabu kau wakambula tali tengavi. Kia mani keve sara na vano balabu ni sema tiko mai ane kavi vinaka ni moni tindendai ni sa sivatangono va ane rusang vulkawana miniti.
Senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka katau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nong ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21 saibarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak sumburi ani nanomu yaya. Mai na nonor to stoa kena nomu mati ni katumba. Nada masara mata behuli kena dono life insurance policy mai ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkatil kabito ni Akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So, nagkali wara ka talaga tunta wara ka. Kuwertong ko. Kau saya lo bingung kamu bilang tak, nak kampanye bilang kan gua nak heritage clinic, mau lebih nak sarang saya kata lintu nak kaya, kata tutu nak kena, takkan nak kena paperwork itu tak, kami suami nak kira kena timber kita tak, istri tu bikin dari labu lewaya, minta samu kena kisi, mana marong kena ngona, mau curi paling bul, kaki dah kar, takkan gua tu naik suami. Ya serangan apa?
The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga e so mana claim na lo mana rusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na polisi nga yato na lenga, di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw-raw sar na baka leo fo mana telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandua tolu-tolu walu lima e na kena itutugu matalalay. Boleh binaka kini Matthew, isa bagus kusibe. Isa ni bula binaka. O se vive mandangko kina mau limat. Elay taka kina endona nito bakataka kana laylay. Yolay ukutaka bakatotolo. Nimber nirto yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Mau Limad, Valima Rua Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Vetar tarasarani kina naba ni telefoni 125 Rua Lima Seiba, Vitu Tolu Lima Vitu, ene kena itugutugu matalalay. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Veitala nota kikina na ulutang bimbi ka daw rendre na kena veitala nota ki sewa sei, ano matana lewu. Ulutangan di toso kiliu. Veba kaungeti kan daw veila beti. Rongote na vea kami ni tu siti ni 7 tinikaro na tinikaliman miniti we kemando ibiti, 7 na tinikaliman miniti we kemando California and we Singamoniti, and a vito koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong Wata San Francisco, me kauti kenda watamai. Usaba ka nandarubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talong ko na ngauna na siya. Sa dotu lang nga son to. Pakai lala ba suli nunggu gabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang dito mo nandaru to ka. No kita ni sing lala to sunod tang gabo ka boka. So ba ko sini nakit lala tal gabo. Nisam Bulabinaka. Sama mai kawasean in a Radio Bulundong Mata San Francisco. Darungodi na tulu kinabito na kloka na kama ni moniti kinaborobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalevo ni tusi di kinaboruwai bei kema dawa biti. Radio Bulundong Mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Kena Radio Mulando Vata sa Votongo Rusang Vulcano na miniti me 5 na kaloko ni sa Revengore, Redi Kiro Tiko Vaka, Veo Kani Kiro Maisema Tiko Ani and a Kavi Binaka Moni Tendai, Mevakawa Vakarita Katikodian and do Tiko Nonda Vulang in Tokai, and a Kavinikua to Rangatau, Josiah Hughes. And bukutingan ito na ulutanga ka kero na numa me kero may vital no ani kina ulutanga bimbi sar ko ba ko binibina kati ko mandanga kina vitau na wangalala teki ko mai kila ni turango so ka rani kero may vital no kina and kavini ko bolo binaka tau kere mo ni wakamadala teki ko ni mandanga san den dorong ge vital no talengo o kila na mateni ko nandur sangai vital no kina kay wote talembengani nandur vital no o yan ngona ni COVID Bulu binaktaw ni bulu binaktal nga na warong ti kumain isa mo ti kumain na radio bulu do patay na kabinangan ni kuwa Josiah Hughes durungan ni Baba Sunitilif. Binaka. Wakadawa tu na raking gor may Sacramento. Dito kung gor may Sacramento. Rakit to kung goy utok nga na North Bay. Rakit binang sarto nga goy sa wakay ikibulog to sumay wag malo na matamatay. Iya. Iya. Tuno makatunan raki. Riri binakatunan raki tautuba. Binaka. Nondarulo tanga na kavini ko tau ko baka binaka talito kina biki mani ngo na buku ni na bimbi ni life insurance bimbi ni nonda baka life insurance baka bimbi ni da sami baka tiku na bunoli bongo Amerika tiku bumay na ni rubi talano ni ko membalata tingai ruan na songo si ruan beka na weka kaukilani wala ka sarbi rau o tau wala ka ruru biro na marama ka sampai kadibi roni ukai kadibi ko sembeka na non rombula tau dua sige bakili musanga bulu bakadada ka dua sa vida ono sanga bulu bakadada teni karoni maram sabe gasi vai que toca e vitinho bulu kadiwa oi sabe tinha bulu kadiwa eroni da casa kongan obia kai vaka chikunga oi obia kai ni sai do toka ni nambake ai ongi baka sama takatale ni na mate senga ni ndo wasi o kwa na yambake ngona ngai sakadi mekino kenda tunga me tu sana vakaruta ki kenda tu ia vena ka tau osa kire kim ni moni
kau no takamata na vikau ni reida e na rua na kisiongo. Pena ka tau, o eu via, me waka ni toro vital no tiko, na ndui ni kau reida, endo vera na marama, o koe e huli, e koe vai insurance. Sangi tolunga ne baki, na nona soma na nona insurance. E na ngona me waka vingu kina, endo na kali mungo, kala no tuno ka pertanya na peace of mind, na peace of mind koe taran leo ni buvale, na nona mai takali baleta na nona insurance e bukia na nona kawia ni viti, ke na voni lavo soli verto na nona buvale, orto na luven. Ni mai o tina kakeve, nona ngaravi mirike, nona ngaravi viti. E baka ziengu na tamata, sianga ni baka zola taki. Baleta ni na nona insurance, e sauma na kakeve, na nona lako viti. Bata-bata na sau ni home ke, na funeral home, sau liu, sa chininga nondo laka vaki. Iya, chininga nondo laka vaki, endo tali mero na marama, e sianga na nona insurance, e mai tiko ndua, tiko voli Amerika sa me zaka tiko, sianga tu nona insurance angone takalikina, ke ito sa, ke mami na viwa kanito do, sa angai sanga, me waka linga taki. Me raoni na buke na nona lako i viti. Me kau i viti me laki baka kotoro ne angona i viti. Kila sama tau weekenda na nei tau kei me nda dau sole waka so na kawango. Ia, e na rei wana na budundua mo waka ruta kiko. Get your household in order. Not only spiritually but physically and financially. Me rao ni ngono waka vingu kina o sianga tali waka zola te ndo na tamata sa kawata kiko na vika keve ai. Manda na nongu rai kau ni o te rua na nongu experience ngo e na sando na bula todo ngo na ni tonga rabio. Gai veita ravi sarangai? Veita ravi mai viti ke. Yo kau ini ke limbul tali viti. Ia. Ke waka e tu na insurance. E rau na kau na ngon manangango o sa sanga sarcunga baku ko mertu insure tu na wekangu pertu sakena maram toka so sa ono sanga bulu so sa libit sanga bulu wala na ul sanga bulu mersoma paleta ni na rendo na ka tu na mai sole bakatali sole bakatali ta sinkila na ni saka bakatali nga tu tu Amerika is not a permanent job ngona ngarap ka yung kinang kasi santa siyang to kanimay vaka koya siyang ni toto batan na koko ni rabaka e na vingo na ke ni datu binang anda vaka lako may onga sa mga takos sul nila yan yung kasaba insurance sa tu tu na vaka siyang vaka niya na mati vango nailavo in 24 hours or 48 hours alako may grabe na ako ambeka tau na kau rida kau sa ngandreva saranga kina meu Beba kong geti beba kong geti wako koa we kenda ni tau kei anda tungo Amerika menda insure da bulia na insurance e chiko na whole life policy na term life policy na funeral expenses policy, these are things waka pepa se warai you can do it. Auro tau una ni taka na Lincoln. E livro sala ko kina au marau taka na kena totolo na turnaround time ni kena tukuni sa baka vingu sala ko meni lavu. I think in 24 hours. Benat maram tabalingo ko me ba vingu 24 hours. Au sa re nito chat group sa lako telmeki na screenshot. Sa edo mengo ngongo sana somki na kango. Sambu unduan na idolo liv. E kau tatani mai weekend na leo ni mbali. Kau baka ungketi kemu ni na varong tiko mai. Ni tingo Amerike. Se vi vanota limbe kai vanota ni tukina. This is something that you need to get insurance. O tau una go Amerika. Kemu ni se ni vinakata ni bangarachu ko tau una. Au reda ni so talanga e lako na Primerica o timori ni talanga ni beauty e vivu kitiko. Sarah Chang, my Seattle. She does it too with the New York Life. Ia, au iau sa
Ker sana kan bimbi. We kenda na zaka tu go Amerika. Ni volia na insurance. Me maro ke muni. Oka kena wir na muni mata mo balen tona baka dengu le besile wir. Kombe kaya tau. Vinaka wale tau, vinaka wale na nomuni mai wasi angori, au bia wasi anga baka lek sara na vika nangona e lako me kina bia na giri, na mateni ko na marama ko, e rua na marama ki rovi tal no takatingo. Lako me nangiri na matakalele ni moniti, sa tuku ni mai, o kila na yathango, kito bia kilanga i tiko no na insurance senga. Yeah. O ia ni rongo na yatha au senga sartunga ni utura rawa baleta ni wakasamataka au do wasi tuka ni wakalibu nongo sa sibieto na ono nan rawa wakadada na itoke sa mai insure rawa na kamba ni gona Lincoln Heritage au sana bosa mandanga na Lincoln Heritage baleta ni ukila ni udaka tuki na kukila na wakani wasi tuka ngwer na turnaround time lebu tu na kamba ni insurance yeah o kenda tu ni toke au bambuta ni na kabinaka mitu na Tortok mentanga bakambimbi na tambano ya na funeral funding final expense coverage balete anangu dengan drive saranga kina na ilabo obi wasi atalanga ni ber ni bakamadala takana bika wala kuduruma me baleti we kandaru ya ni lebutu na life insurance ya senga ni kene mbalimbali ni sa ndua na normal policy ve Lincoln Heritage ni sa senga tal ni raunin dua na normal policy na ndua tali na kambani lebutu na kambani ni insurance lebutu na matangali life insurance policy. Senga talani kene mbalimbali ni sandu ito na no move Primerica sa New York Life sa Nationwide sa Prudential and senga talanga ni esasi ni raw kina ni nandua na nomolini ka. No, you can have as many policies as you can as you want. Yeah. O yuko nga sana ge daka takatik nga nadaba na nomunga ngandre. Yeah, kirubital no tingo na ken sotabi baka to tolo sa rena ngauna ngandre bikina na ilabo and that's when Lincoln Heritage comes through. Sianga ni wakam beka takiana lom ni rosang bulu kabane awa sana somia ni na walu sanga bulu na pasendi ake baka samba kiro samba kitoluati na normal policy ni boso tia ke samba kiro wati na normal policy na maramango na ngonengiri tekme kinbia wa sianga tu ni baka samba taka na yadana au sama ni tuku ngani awa au ngiri mandi na office mi utaronga e ndo na ni tu client o kwesi sianga ye ngiri gai tuku ni mai o sa tungo karo di taru tarong sa wakadava na balaw ni ngauna sa wakadava na dende ni nona policy sa gai tuku ni mai ko sa mbaki tolu ti nona policy soma tu waka binaka na bibula without senga ni ndo nona missed payment ko ayo mandanga wakatika ndo na wakadingu lebu o wakila mbalet ni kilaya na wakadingu tal ngauna suli verto na weka erto ngir mai senga ni berno ko sa wakalisu talin na itu tuku ya ka nakangangi tuku ni mai ai sabi nakabali sandu na bakadengu lebu kito bakila go senga tal ni kito na bako soste kito mi kito kila na soli na komuni lavo na kabao ai sana gai vital no te kingai kia na dava me daka me nagaravi vakadava beleta ne lavo satu nga within 24 hours it's coming gai okela ni kimto gai le bengaravi tikene ando gai le vital no tikene tau rau ni wasi manda mai na tikino ya ngona sandu kilakina that there's money coming senga tal ni ndo na ngonga tiko na soli se na wangare labo manda like I said tawe peace of mind and dua na bagay muli senga ni onga taksarang na kay binakati kito sanggay nakamanakakan me ralak mo kinoir na weka korbe miring ako sartunga ya botinga o beneficiary sa tambaka mai na screenshot ta kamay na bank ni sa deposit mengo botinga sa boy dombe kana sing sa tamba mai ni sa lisoma na funeral home kelang ni nabi na kake na funeral home nakabay sartunga ida sauleb kome nge kotalibiti asa chinkava chinkalimnondulu lako vake may Sacramento beso lilito ko valila nothing less than 11,000 or 12 or 13,000 ersa tu kedang exact kito may vital no taka ni uti nito vingarabi na rona singa tol na singa lotu levo varro buka varro kito mendamen kito vital no taka
Sandona bula bakaving uli ni to men la kosongo. Tu siya serangan nimbo bakasam taga vale na sa ni funeral home. Na sa na la ko viti. Na sa ni kama viti. Wati kirto na luyan. Isul virto na uma. Bibi mama ni umay lava ya sul virto na luyan. Ay. Totoka. Toka serangan sama wana na buli. Indona kau tali taka ni o ke lai bunga weekend siang ni tanto waka sama taka tutu sa daka tu na bi singa na bi madha o sa laku tiko na wako I labo o tia ni balate ni vida na marama o santo waka madhala taka veira kau kila ni ratiko na matabu wale mai viti ara waka rarabi tu mai virto veira e na ve madhawa o santo ngi bango na nungu taronga e waka dava na ngone san ke sama ni ado na lenga. Kau kasama ni ado na lenga. Ertona ngai bula baka dava ertona tiko mai viti ni erto sa baka rarabi tiko mai nei labo ikona wako te tingo rosando wako te tiko na vi madawai. Ndina ni ke kasama ni ado na lenga o kento mai viti na oti tona tona bula tiko ngai. Ia nando mandangana ka na roni ka ni ertona tangadia de sarangana matabu vale ni sa iado baka sauri na lenga e sa tamusuki na ke nando lako tiko ni nei lava na wako I lava na vi madawai. Koia o marutaka kina ni sananga rabi binaka salinga rabi naka nonoanga sangi tiko talindono ume lavo mertona le bula tiko mandanga kina na matabu vale rtona ngone mea dhava ni rtonga ni rawati rto baka take rto endo na baka dengu levo ia otia na tau ni oti ngaya oti mbeka endo na madha sena singa batanga dakina ana lotu sala ko tele ni tukutuku ni mate wana I karua ni marama Ito se chico nga mai vena wono ni somati. Ronio ni wase mandeado se tu ngaya sa ya tele ni na tukutuku ni lenga karua ni lenga. Ito se tiu sartu nga warumbuka. Warumbuka sember na memorial service. Sa o se chico balikur sa tu kono me nung kuna. Ngir teki mai. Ngir sangir teki mai vikwa ni sa bebe endom beka na kaya ka tikono ni dim tu baka tu mati kito se ndambi tikonga na ni uti na memorial service kito ba singali buti turtal na ngiri mi tukuni saba dengwe waya mai tukuni ba dengwe ya kila kito bataro nglib na taro ndo ndui kila ndo na ka baleta na sindi na kabang ko sana ka badava yan ngoni ba singali kito bitan ta tikina o yo mia sala ko sang ibiti bet sang gas chiko misala ko ibiti si tukun makachuk na la ko ibiti sang na la ko ibiti ya kila dona ka tal ngo bitu kuna let's be realistic we can not to kitungo we have to be realistic with our everyday life we ka kenda ka merawani da tuba kakina me da baga rawe ya awa binbinak sa may raw na kambali tiko ikono marama karuni marama wa ena bi baro teknikalu set kede de sonongan dan dut kuno yo kendang karab kalu tiko yo kalu tanga solitu weekend ya lo matua minta pakaraw tekikenda kina iya Dina toda ngorita na madha sa o te talanga ngirma dona marama sangai tukunanga na mo koe wasi tiko mo koe dona ni te tokani sangai lenga sarangango ia yung gena no matik ngau ia na matay ni o marama ni tako to atiko batikina ni ana kena lotu ono no matik ngau dia koe o sama ni tukuni yo koe insure talitunga tiko binaka no na insurance tu na saro koe senga o kongo senga ni ndoto no na insurance o ka o yo sember ni rongo da tono ko yo ndoni te tokani sa mi lenga tiko na singa nga ko sangi tal no tak tingon me sangi tiko no ko kila o ngira rawo ya umbato yo sandu na numa makawa tiko mi udakaba na nongo o sa kila tinga I have to do my insurance balet ni senga ni ubia baka nga talindua nangona sangi mi lenga kinongo ni te tokani go sa baka ungeti o saranga mi usadakaba na nongo insurance ko au sabi na kata me dhaka wale sarangango au sangi liwa se tiko berto na kena wo tuno ko na kaira rau tiko kinongo na longo ni rtongi tukuna tiko marto beau o kenda enda lotu tiko da lotu tiko me kuni wati ko rabakasa me kenda da kelati ko na kalu na viva karuta kinongo ne adu kina na lenga yana that's the mentality sandina ni kalu viva ruta kina benga na ke
When a kalu so live kenda alamatu, I mean the Vavarau take kenda kin and a vikaya of my day. Tuaka. Singing the Nanu may have an alianka. Mengel also men a kalu may be keiko. So that's not practical Christianity. Kanga gay uso tiao tau. Don't tau, go ahead. Nge kanga ukaya undo wango no wakasa me ke wakai ko sakai ko mbula tiko wakalu yo kenda na kalu ni wakawakarau na nona mbula ko e wakawakarau senga nindo na kai wakavitalia takitunga e everything is in order wakani vola toka mai get your house in order and that includes me mo tupana ke ditu na ka me rto kuni ongo kina na weka kuni ongo kina na nanda matabu vale wir na nanda tokani lebu bekenda gitu bakalolambia ni lebu bekenda anda sama itungo enda mai tu tondu asaranga senga ninda mai ndangole mai bakamatabu vale da mai tiko sartunga anda tu tondu anga indo lebu sando wasiabe rambaleta na life insurance ranga indo tukuna mai senga nindu etuike mena ubola kina na nongo insurance mena nongo beneficiary ayo na taranga sangi do taranga birango meroni bakabure bakasama kamanda ke sa yado intona lenga let's say tomorrow sa kadivi ke muni kosa ni mataka na kalo e vaka davo virto keve na nomuni ondo vaka taka na circle of friends and families o ira keve na nomi tokani no muleo ni matubu bali sibir na weka o ni be tartar tiko na ngono ko kartiko boli ke o dei be irango o nikela ni rawa ni nagaraba na nomuni onga yange ndo bakabura bakasam o kango iyo mbita na evi kango o koe mena nongo beneficiary au sanageli wasi avi koe koe na kambi mbikina mendo ndo vital no takitiko go na life insurance it's part of being here ko nga ni wasi atiko mengo retawe na alo matua o ngido bakasama taka it's not fair but leto kenda keden konta sa sanga taka keden non dalla komai da suma keden non di bonto me dalla komai esa na vakata langa kina me tuto batal tunga non da vakasama ke mania do via o indona lenga non ngu mai tungo ena sinindondo no menta na mai vaka ngata lindu me na mengara na nga me baliti kianda dona marama vosati go ahead o kai mona tawe na yang ni planning rui kambi mbi en karua nyo sala taltiknga mo lei lurai taltunga babuni wai me kuninge o kindangala e songa na no meliva insurance ni sa tu mat sartunga dina iya samber taltunga balele ya mina como se va insurance rango le wikem misa tamba ngoni to kana ngonongo se va nanumunio ge va insurance mamalua ya kela se vina como se va insurance rango bale te tu tangira no susu mena pula betana ngonong geli tos sakino me abaki sa tos sakino na no monthly payment me ko soma mon nang ko se so bina sartunga when you're in your 30s 40s is very cheap so viva con getitico menda volia menda var policy beir nang kasevaki kela so sandrendre na norbelis non la coiviti sandrendre sarna levu na leoni lo tu ke me vital no au tu kone vir rosa bo getir sarna niva policy e boka ni singini ndon tamate ni kela kastaka pola be ko e mero ni ndona kaya o ko e na tornela na ba ko tu coiviti bet kerto na mbata uban ko ya sangi roto sono maram sangi baka dina iya sono maram ni kanta bu satu virtu tu bolanga keto saliu tiko tau do yo sachi con roto polis au ka virtu e chico na non polis do bola me be una ke ba ko de kanta bu sarvantu iya ya gor baka undo da ka beber no gutobu ni sa bolai wetinga non policy satu kuni mai sa pinaka congratulations sa do kuni mai na office au sa gedo yang ani vera you good to go now ko sera gor ya o pinaka vale una kadi wase tu mengor na mada sao tindo na maramani ta ke ro vital notiko satu kono ko ni tau sa pinaka ta me o sana la koiviti o sa pinaka ta bi sa withdraw o sa van good night na ngona davo ni sana via la kokina tono ko sember mantanga ni madala o vango yo vitalia vada me vango so mi tik ngambi to ngano ni policy na ngona saranga ni sa boleki na nomni tikite saro ni dorong ke cancel takana nomni policy
Tukono koe senga nai do sini vena kata men dua tali mena vainga taka nungu labo. O sange sanga mi uba ka madala taka bua. Koe a tau ondo mbite tiko kina na video e na Facebook page ni nungu na Life Insurance na Lincoln Heritage, Life Insurance for Fijians. Ba leta ngona ni sona ngona kenda senga tuni nda tura vinaka. O sange va madala taka bi koe night ke la ke mani adu ki andona lenga sa tungo ni labo mena garabi kina nano muni onga senga talindo e na garabi kina o ke muni zaranga. Io ke mani gei boto ke ndona ka ninge roni bako ibiti ndo talanga na kaya ubi baka matata takatau baleta ni na tiko na baka nana no baka samvaya o sini bina katali menandu e hanga tali na nungu silini ia au gendo tuko na rida roni bango na ngona sa aveni kina no mani policy roni ndo baka i bola taka na go na nomini beneficiary o kango ni sa designate taki ko ni sa mbiti ko tu nomini beneficiary na otia na kesamani ado na lenga na ilavo go nge mbita vida na ilavo ni na vina kata me na vaka o verto na viti mani se verto na viti nani se verto na ngone me vaka i bola taki ngeli notarize taki then it becomes a legal document Right. ya na ngone ado kina na lenga senga tal na bimbasa o beneficiaries rua sana tiko bi rau ndo ni labi ro sana andu tiko ni labi ni bola ya sana tiko bi yau ndo na labi ni bola ya tiko bi koe tiko bi to me viti senga saranga ni ndo na vile de aki se na bimba na yado na ngone yado kina na lenga koe ya o be ba kongete ni kina be kumni na sa tiko na no muni tuba muni na listale bakai tuko no tawe let's be realistic na ngona dava o ni na listale kina na ngona mantangango ni to se tiko e ke me to sa vaka rote kenda to toka me biu toka sona ka me baleta na non to tiko e ke ngona sa boli kina na tikite to sa kila to sa nange lako ya nge via cancel dona ka ni be wasia tau Kami pakai itu juga na ngona mantanga ye ngona mantanga policy ye me vala me soumi me rau ni sa samba itu da sing nikila da na yado dena yo Ayo ni oche rua na o ngango au sa ker sarang apa kan bimbi weekend na tunggu California mananga na Bay my Sacramento if you don't have a policy please get one it is as low as $48 or $60 $100 for 25,000 25,000 or 20,000 depending on your age wakataw na no mo pula kena no mo health status ya au sa ker sa weekend menda baka sama taka na kake de na yado na ngono endo ya likino ng bula the expenses na ngono go sa sauliv na kake ya sa siyang di baka taliliw sa sauliv na kabinaka almatua menda baka raw por binaka dena todo koe koe Ken karota o sa tia Serna lenga. eso taro yo sangat tindor ka o si tax ID sa Social Security. With Lincoln Heritage you don't need to have that. You can have tax ID, say Social Security, they will take vida na maramo will sa kina orto sana pinkat merto bulan orto ka kemini social kumena merto premium me na kamerto soma na bigula orto sa abandoni totoka yo ben kasar cenga mio ya usar nga mo na sanga merto lakap sanga ba binaka merto na bulia totoka tau ge do talanga naka e senga auro ni kai mandanga ke e senga na iulu bale. There is no reason not to have a insurance policy. O kan bibiti ko mandanga go velin kan baleta ni tau o Boston go maleta usava ka mai na bi kambani tali soe. O ka kina na nationwide na New York Life kina Transamerica mandanga usava ka mai kina so o sakila toka na kai binaka weekend to kina ka e senga ni na nganiti kenda to e na binaka but e senga ni ve nganiti wat ke kenda to kina non to wakaro nimbula ana ka eroni utukuna do talanga na kango tau obio wase tiko dingo ronyo ningili wase talanga kamanta ke baka do tiko na do na isongo do tiko na nom do isongo sando tiko nom do bank account do soli tiko na bi madawa en do na karoni do da kabaya do yando na policy me bolia nga na nom do isongo
na nomundo premium na nomundo Sony insurance na bibula na lako nga may nandua nga na bank account ya kini mbali kingi ado na lenga na ilabo na lako nga may we round na rua to that same bank account na bank account ya me vakani bank account ni songo se ni songo lotu mandai na oro ni tuku ne rua sertu le tolu ertu na sai ni tiku kina so they become the owners of the policy vakatelanga kina as beneficiaries. So kai manda tu le vida tu tiko na doni songo do to nga na account bank account tu soli tiko kina na vi bulan beka se vi madawa na account ya roni baka nga taki me somi kina na nomundo life insurance kai manda do ya tini na undolu sen do ya tini kalima na undolu se mani rosa nga bulu sar na undolu do baka tau bua bitu nga mai ni labo na account ya kena mbale atau ndo na kai roni to na saimbai kiana kena lapse na policy ndua but sa guaranteed sana lako tiko nga kemdo sange no mundo nga mundo viva mai autakitiko me lako tiko nga mai na non resource me na bibula to that bank account sana lako tiko nga na policy nge yave ando na lenga within like a few weeks vida na bula na ilabo sana lako nga mai so there's money coming in senga saranga nindo na kena ndrendre senga na iwulumbale au bia wasia talangani ya do na songo lotungo ka arto abaka arto atoya butaka na non retu songo na embaki tolu sawoti wasala kutingo na kabani embaki arto same lewa tolu to lenga na non retu lomani songo ka sa garabi binaka kina non retu anga do tiko nga na non retu bank account erto abaka yang takai ka ya nga na lenga sala ko ni labo ko ya na bi ka so ero ni toli vital no takatu ka ni taka ni rauni na bakabure baka sama tiko en ni rome vital no tiko baka kani na single ni ko na buku ni lenga ka wakandina dina taka o tau Josiah Hughes en non retu ngaraba no nga ruana mate vitaravi en lomani with ruana madawa Rona madau tau. Lama di rona madau ai. Ya tau bera ni mai daru bebaka mo de taki na kabini kuan do talim beka na kau ni via wasea. Ia tau au nga wa ko ngai au bebe ba un kititale. Get life insurance. Get kona policy ko e boli kona last funeral expenses ko ke au sa kere sana bon bimbi weekend. Menda vakasam takasar van bimbi ena kena voli na policy ongo wa yo manda virto na vole ka viau au sa make sure me sa kana non rtu io porto sa marama da ke toka I will make sure they get one baletin dona kayazo or next of kin na onga toka kin next of kin o Josiah Hughes Iya kasaranga. Au kai manda na kai devina kai ke ni rala ko eviti ke reliva ka veng eviti se la nga ni na non rela balete I will keep it alive over here and we bula iya kasaranga ya tau pina kembali menemui wasia mingori we baka di takatalo ya ke baka sa tingo ni tuba ni list talibiti sang na lenga di mendate nga na vitala noa ke na beneficiary sanangor ni tomana tunga na sosomi baletani na liado ibiti na lenga sa tungo ni labo sana bako ya ni ge baka samata na exchange rates na ngonongo sambo to toka sartonga roni ge bako ya ni ibiti sali baka rua taki wala ni baka rua waka vava tiko iyo waka samataka ya koya kanga ni vitala noa Lincoln Heritage Life Insurance senga sa kwesaranga ya na funeral funding final expense coverage ndondo numenda ya ndo kede vitali mand kengeli ndo tali no policy ndo tali na kambani that's okay more money for you for your beneficiary more money for your beneficiary yeah kende kede menda ya ndo na Lincoln Heritage Life Insurance policy vina kavalia bu totoka tau ke maninge ndo tali na kau ni vina kata menda dormebe wase kina nige vitartar ngamai vina kavalia na nomni wangalala taki kemni mai na single ni ko to me dorme vital no tiku kina na kabini ko Josiah Hughes vinaka sama isi vitonga na 5 and ono na miniti and radio mbulando vata San Francisco na dona ngona leka ngota maniti ko ni kina na vital no ke Mrs. Titelia naitini and anonde wasini ngona ni dawi kalawa meva kai vito ko ni tiku kina na JJ's Food Shack kono
na dhawi kalawa kay Mrs. Titilia na itini. Wei talanota ki kina na ulutang bimbi ka daw rendre na kena wei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulutangan di tosu kiliu. Wei waka ungeti kan daw wei labeti. Rongode na wei kabin di tu siti ni sibna tini karo na tini kelima na meniti wei kemando ibiti. Sibna lima na tini kelima na meniti wei kemando wei California ana wei singa moniti. Ana wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongode na Radio Bulundong wata San Francisco me County Kenda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani itu na budi nan dalo si tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak pakai loka kena coleslaw. Na karitoa sa wadha badina na kani kana. Kaya tiku talangana non to specials and the lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na banyo manray pai kaya na bugatale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Giritirto sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Vio Tolo, Dundu al Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal nilo, tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana maki-mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banoa. Rongo na vi mamani ona na kabini bugu lulu be kemando e California. Vi mamani dua na singilewu ni lotu lewu we kemando e biti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Senga dina ni kara rawan na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tiko ni driver, se senga ni waka motoka, kanda u rendre na no tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, mai Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witar-tar ngayani na taliboni diwan 21-2-diwa-ono-ono Saivarua. Merto bakarotaka katalada may nanong ni boli-boli na kinangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni Diwan 21-2-diwa-ono-ono Saivarua. Ertong garapatalangan ni kanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Kombala kenen dame-dame. Waka diri nga lala. Saba-saba kangay waindono na yangona na San Bruno kababa. Nababa? Tukun talipay? Na San Bruno kababa. Ningali may ni may togole manda na ngandi-ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. To kasarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kaya nararana ang gabulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kababa. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na basic nga man doon na koloka na singilewu, kinatinikan doon na koloka ang bongilewu. Ay, doon ba ka tutulutiko? Doon sa alam pala mo din na. Sa paramandangan ito buli-buling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sa niya na stoa, wala ka tungang o malimat. Ay binaka ni sa tukit sa ngaki na nagkatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga. Wala yung muli roti karibadeni kina. Dato birito na basic nga nagkarimateni, sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas sa gilemo na basic. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubeka kina do na ni matubale, sinong do boli-boli nga ba ka matawa. Wala to mada kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda unrendre na kunea. Atu raw talaga ni kota ni nomu ni boli-boli ke ba miti ko man na Marine se Sonoma County, kandendre nomu ni vila baki. Vitar tarani kina napa ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena ituku matay lalay. Mauli mata. 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Nadaboy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Beto Goni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco.
Ina radio mula ndo vata na gona sa sivitong gona 5 na tini karua na miniti ndo bosota bikip dona via keresere tiko mai rinto awato nga valilai do mandana vital nongo ulutanga totoka ke roa vital no tiko kina na madha saoti ke andi asenada dau wakatala kina okela kito abit ke roa vital no kina bakalilai ke watisoni ya nikua Kirona numa me kirona toma na talangani na vitala noa ya me balete tiko na nonda Fiji Day sena kena ndo waka na numitu na nonda singa na singa KVT. Yani mbero ya da te veva kambula te kimanda ka o kere Mrs. Titile na itini me wakambula ya ni vikim dona siama tiko mai ya na kavini kua dimbula vinaka Mrs. na itini. Dimbula vinaka una, dimbula vinaka na wekanta keve ni ndo siama tiko mai na radio mbula ndo wata na ngona patongo na program ni sabaru tiki na weekend na bisi moniti bambul tal tinga na weekend ni na weekend ni tiko mai viti porque que kemli ke sar na weekend ni sa kemli na itoke kemli na ngoni viti sa tiko na vese bor bambi bibi ken tongo i California ke na ve korlele butale e tiko e America kwar sa anda vai tiko ken na ngoni viti Dina todo ako. Enda sali busar na mai tu en senga walenga weekend tu California Vese buru-buru kela iliu nda bakaminda ndo kurumbu itaka se tutu ya ndo sarme na girongo da indua ni laku tu ia se buru-buru kai se buru-buru kai ia nongo esa senga ni kani kurumbu ini nda rongo da kai tu mai sarai buru-buru kai kila na sabatu ya na rawa-rawa na tutolo ni veto se aki nongo o waka samataka na madha saweti na nongo laki sar-sartiko na AB na 350 na Airbus 350 na Fiji Airways kirongay mani vital no tiko ke Mrs. Wanga ni sani ni ngay tukuno ko ni kurumbuita kamantanga ko ya ni may lako may ngona mboso levu ni Fiji Airways lako may lako I varanise le sumai tono ko le sumai nge ko tamo ko sone tamba tono ko look at all the Fijians I took pictures of yo go ngay sengni tono ko kada mboter ngano nan rede ni may vakarita katiko na tamba ngay rida tiko na gerto tamba tuki norto na divas korto orto ngoleani na Bay Area o katiko kinosai osai be rovi karuani tiko ke Mrs. Wanganisani ni o vango iyo sa buru-buru lilai ka damaru takatiko ni sarao tu na vito se aki ia vambota ni bebo no ke denda tiko kina e sana limaru takita litunga kina na Fiji Day artongo ai soni lawa-lawa mai na mai San Jose onge tortunga ngo ni tukutuku ni dua talitunga na songo erto na bita bata tiko na Mada mengo ne ketin kawani singa yarto baka toka tikorto na Flag Day na mada la komai iyo sabatiko ya dapat beka na nomini baka sama na ulutanga duru vital no kina niku Mrs. Naitini iya bina kauna bina kan nomuti ko na na vital na nomoto kana na itu mai San Francisco na mada sao tie Fiji Airways iya mentare to na kin na tos ni ngoni viti vese buru santa tukin doni la libra la kaya forense na sarangito wil tukin o irarata tiko talngan ko Amerika ron sa tiki ngon talngan ko doni la libra tiko mai viti nakila tiko na rale marot tiko na kabit sa kalimani ang pakini korni bulyo anja ta kambau skule ore tal tingani vida na no tongwani vida weekend na maram enda tiko Amerika era tiko talanga mekin kilani la talanga ni rna na maram arbuli me kara tiko talanga le besi borobon kanda re ngona kina na totoka ni na bonua enda something wale kina na ngoni viti sendali bai tiko mekin kwana vina ngona kina menda na vital no talanga na niko kondoro kaitik mendoro vital nota na nakambaleta na Fiji Day na sina kay viti anda kilano da tumay viti senda kilanga o kenda ngara tiko viti na maro takatiko yo nangonongo sa o tingo vida na embaki anda salio levo sar na tiko ne vese burur kasando donu nga menda na maro takatiko na vivo no ke sarande tiko kina yo una bernin torna la kobaya una bena katamanda mo mono kutiken talam beka rele subai
dona remind tango tok ni ko na tor vital no tok me vital tik ni ko na fijite already list style na archives ni osin kila I was just googling but ang lo ka may na dona archives man na New York Times balata na Fiji Independence Day mauli ka man dai ko na New York Times sar and October 10th 1970 Totoka 1970 October 10th 1970 gonna headline na New York Times na bakya na katikin singa tuntu na kana headline watungo Fiji raises the flag of independence after 96 years of rule by the British. Rather walang dang kana tukutukwe in the print media or to na New York Times ike Amerika yan taba nakatagati ko nonda may tikong ko ebuki utal nga mo narani tukuna and don menda may maro takati ko na nonda na singke biti bala to Amerika man nga ikala to ko ngona singa atu bakay ko kino biti matin to biti and don kende wasi liu san wil bono biti santa may tuike kau kilani don menta na maro takati ko dina ngay na article go wala ito turango Robert Trumbull tunabanggo ko tali tang nyuli kiti ko ito nakana oir na beka na bulan na ngone ito nakana kena pakadiro lo manangon santa may may tamusukin non tanggali tu pertania that is the reason why we celebrate Fiji Day balat nin tanggali tu ina matin tu pertania o we were a British colony. We ran back on one Ticongo, Erkelantico was Viti, or Satumene say, Vestivorura, Mernaclatico, New Viti, or Quia a British colony, say Angalito and Matinto Pertania. There's a Vulca on Nambaki, that's a long time, Dinner. Don't want to balavias, then get the kin, na live Donacana influence, the cover is same bit or Pertanian on the Bonoviti. O babi nakatagati ni doro bitan mo takanyo ko niya na navuna endo don menda release butal navuna endo don menda maro takati na sin ke biti na biya say buru dam satu kin balto kati ko ne kento may biti ito kalongata mo is compared to some other countries ni dangali pertania bateli na babuli ganaka embiu bekianta dina ko redo tu ko kwenda ninda bibuno kenda lako tikina na tobo kenda bulida mayana no the school system que vea eso matangana na ibakarrawenda do bakedor ya en kaenda bulida may en non kenda si British colony tukina dina todo ko e binaka bekenda na gelak may darbuno ngo Amerika sangani bakay kenda me independence gain independence orto klaba ka merto da kaba pa ko mera lakten may pertania so yana kana dindin baka dai do na malini po sa wala nakatamo kuna de ka may mo wili ka talanga ni al coach may na article go eto ko mango the South Pacific Islands of Fiji became an independent country this morning on the 10th October 1970, ending 96 years of British colonial rule. Prince Charles represented his mother, Queen Elizabeth II, as the new country's flag was raised in the sunlight before a multiracial crowd of thousands. At dusk yesterday, at dusk yesterday, the Union Jack has been lowered for the last time in the islands, which, because of the proximity to the international dateline, were one of the first places the sun rose each day on the British Empire. Totok ni taronga vea na puno rei teni kine doana journalistic Amerika na kinonda tuwe kwa nambakiana tin kadiwa vitu sangabulu ya me ata mengo na santa memba kibe sawo di tal mbaki sango no tubat ke no tungalala tu lima sangabulu ka varo ni kai 53 years yeah 53 years na santo talang balo vea no tungalala tu iya, kung ano na kailan may pinakamenta, bukan dito kaya tal niliw na vital no na romaditi ko na
na wala mata baleta na singa keviti on klein don menta release tu betal na tama mata na inaki Tam saramata na kene bali. Iya na fijiti balet saranga nonta tunga lala mai na nonta angalitu wana matintu pertani Dina todo ko baka samataka Mrs. Neitini na mateninga no sege ado bikini ke nambaki rona undolu dona kango nagona sa uke rongoda kina ni sabaroda kana Fiji Day baka ni ndo tu mai biti sa ndo rongoda tu na kena maruta kena Fiji Day mai Australia mai New Zealand mai Amerika ndo rongoda tu ya na nongo ngai ado me kia baka dona kai ato ndo vital no taka baka lewo kila nambula ngalili santa mai tu nda yawa mai bonua santa mai tu na dona buru lebu buru bo na beka kede bo beka to gai nangona ke to rongoda kina ni Fiji Day o na Fiji Day e dhaka mai Sacramento. Ea ke to sabaka ke to monge toka na dhawana nei to wasanga me dona reliva me ke to na Fiji Day o ke to na singa ngai me ke to na yadho ke nei Sacramento. O bambo te asengi matei talanga ningona me ke to lako ni kini San Jose i Sacramento na mbaki a Ronondolu au wasi atiko ningo mbalet au na numa binaka sara tunga go na marau ni yalo ke tō wake la, ke na nana maki, ni ke tō na lako me ke tō le sota ke ira na weka, le kania na kenda kaka na le rongoada na nondi wakatangi, ke na vika ke de wau ia kando deke la tu ni imbale ndina, ni ke na waka na numi na nonda singa, iyo. O waka samataka saratonga, I was so excited, so looking forward and a singo ia. Ia, e waka dhawa mbeka na panoto sa mindambi toka kinongo. Na kena do maro ta kena Fiji Day. Tōna ka sa lako tiko, ngai witha na ambaki Ronondolu ka 5, Ronondolu ka 6, ngai ngai mai la kova tale na Fiji Day, ndo ngai maro ta ki tiko na vi ambaki oia, e sa yali na kena vi au mandai. Sa yali na kena imbalendina, o wakila ni undo rarao wakalebu ni la kova ya ni na songo, ngai ndo senga tuni mai au. E waka me sakulebu tube iau na kena ndo wakaidhuri tu na songo na singa mantanga me maru teki na se waka na numikina na Fiji Day sa senga so tini ndo maru taka me waka na kena ndo maru taki Wambea na nomuni rai na wanoto sa mintambi tiko kinango na kindina ni singa go na singa kewiti. Vena kauna, eu talanga nungu lako mai ke na Ronondolu kaono. Awasenga lindo lako ina songo na kena ndo takatiko na Fiji Day o ndo re tinga na nungu raingo kila lindo baka me takatiko na fundraising o sanga ndo re tikmango ni veambaki ana ndo na songo lutumbe kasi ndo na songo ni vulioti sendo tal na songo nga like an organization erna vivi baka na ilawa rawikia menangay lako berto iya nakanga already tiko ni nakasa na do ka depende na do na kan official opening na may sota ta kede o tia sangay bakto nandito eto na stalls revolte ka kana kino na nonda o tia sangay may tinia na singatambo do na kana botu kai pakai kona kana bongi pakai rawai o tia sangay do na luto na kana singatambo abati ko may ano gore de ko may do na may sianga ni simatala da lengay samay sinta ka tiukina iyo paya na binak mo na kinona men na redo listal se nondon bek men da ka fundraising tiko na ngona ni nonda na sinke viti se nondon men da listal men da relistal na tava man da na kini nonda na singa ngona da maro taktika na Fiji Day o kla ke pakambe ka na redo listu botalea men da kla na kindi ni Fiji Day ana ran da viso taktal me koni tak na fundraising ngona sing nonda la ka batanga mai and the may maro tak and don't kan official opening the maro tak na satu ngalalatu gay ba Stevie una weekend to na satu ke mengo na sanda may leni puno timerika and don na may maro tak sa rikia na balen ni freedoms na balen no da tungalala batan da reida na tungalala itu ponongo erambay lewe talngana ka and may wuli dikina na balen ni tungalala iya kaya ono no menda na redo listalea
Io donessa no rete tiko una ni do vaka stalls na ngoni Fiji Day. Klein dollar ramba tu be kwendo na song ngoni toki vaka stalls. Era ni dollar na stall. Oh va nak taka ambal tana tau. Enda buke tiko so weekend enda bi buke tinga weekend ai. Mera volta ngana non ra ka non rivoli ko tama sa ka na si sulu se tau. O kenta nga enda nangai voli ke na evoke na isong ai se so era da kapa mato vale o tali takaya io mentre sa da kapa ti con Fiji Day me fundraising me la con dona o se ni do patakino klau na num menta na listo betalanda da langa stera da lotu mata kau na lotu to kova tai o se donya ya bitu na bakus do da te mengen do da ko timo na Fiji Day da le lotu pataketa no ni to ke respective lotu ta ba da le so ta pataketa da lotu na kan lotu ni singatam gitu matanga toka di tiko na vi matanga lingi tangan to da kabra gitu kiner nontongone ana kau tali takamleta na Fiji Day Dina todoko. Lebu sarna kena vital no mai vaka idurti kongo vaka mimiti ko na kena sa so lebu kena sa so lebu yo vaka bauta me vaka ngona ni vaka rita ka tiko mengori sana mi so lebu ngona nga na buku ni ke vaka tiko na vaka nana no ni fundraising ia lebu talanga ro vaka rita ka tiko mai senga na Fiji Day senga ni ndontono me fundraising me mai rawa i labu kina indua ni songo ndontono me vaka nga me rauninda na maro takavata ke kino kenda na balindina ni singongo ko tali takavaka lebu tali bia ni dormi vital no takatiko no ulutanga ngo baleta na madao ke vengo na be no ke deu tiko kina ulutanga tiko ni vital no na Fiji Day sa vaka vida talenga na no ni vital no tiko kina sa ko da tiko mai badava to didi vaka na Fiji Day ia me vango me kuni o vango na rawanga ni na toso binaka me kuni ngali kina ndua na isongo vaka politiki se songo vaka lotu me lako tiko na vaka nana no ni Fiji Day me baleta na kaiviti todoko sen me kunin dua benefit kina me kunin dua ni songo baya o tia na ilabo na rawa kina keva kai maningeli rawa indoni labo me na vaka tamba kindo na bune lako kina vaka indo na ndona marama ko tada ke mo kwa bongi ni vaka rombo ke tono ko bada me daka me ngai tiko bango to bibu ke na kanga proceeds na ka ke de roni drami ke me lako me vaka tamba kindo kina li vaka to rida kita kina valimbula me biti na CWM hospital sendona ka ndo tali na vitala noya o tiko talanga kina sa kitonge mani vital no ta tiko vaka dava me to sa daka na Fiji Day me bango na labo rami kina me baleta na non vaka to rida kita kina ngone ni viti kanda sa mai tiko Amerika ia me vaka me ravuli na bosa vaka viti se mai ndo kina na center ni cultural kila me baleta na non de tobo ni toke vaka toke bosa vaka viti na kabaya me binaka kina me to vaka to rida kita kina na mbula ni kaiviti tambuyani and not specific for doon songo o bambu te sabi tutu bata sartunga na bika tu baka sama takatiko ya o bambu tatalanga na taro liwi tiko ya mena tiko mo baka dava bina kasara ni kim o taleta kana tungor ni sa tiko vital nota kelas andare senga ni lakwa tiko ni nakindina ni singa kay biti na kanta sama ita kabutiko ito na ngono bina katalanga medara ni vital nota kina what can we do na tabandarin ta kawa na o taleta ngor me kapo saranga o waran to na kauri me bango me problema de menton organizing committee and the kala to may biti do ta na hibiscus baksa tak na sento na etiko na organizing committee era didi bakatuna andi sento baleta ya embaliti su independent sartunga didi sartunga bakate ki koe gore kembali ke tal nga mena paya ke pakanda na numa menda na didi bakatale didi pinaka na nonda singa ke biti me ko sarangani zakati ko men na kini don fundraising na singa me ko tikinda patikita menito ke men dona organizing committee me rambole sarangama individually me rambole sarangama yo de belewen me tiko eso merna somebody has to motivate somebody has to like make it work, bring people together kala yo nakakita na beta kabo na la tikin nei labo dina
Alam tikin ni lavo. Iyo na tamata si poso at tamat tambayan na via na katemerat. Leo ni committing go sana nalakmikin na commitment na resources wat tikin na rin tao ya borao. Istana tiga borao ya. Sana gay rao ni didi na kana biyan pati bat sana reto na tak reto ni lavo na dital kina bat minggo Kaya na pinaksaramit ng organizing committee, malinta kabangor na program mantanga sana nga iti kumpe ko nanon dito tuwok kinang baking ko na profit sa raw. Sinran dan sulia kita nila pa bata na song ko mena dito ko biyan bagi palit me ko tiken tapos kita may menta may marutak na singa menta na kay pato verto no committee sin dona kan bi basak stay bak na ponmo mena lako kina na proceeds na profits na kan darawate bi na kunan darin tonto linga kina Iya, ko autalitang naroon na kauto ko ng mayay, na kung darin lako kina na nailawa rawa. Iya, met puti ko nailawa, mena dili pa kati ko na nasong ko niya na piyampakin sing KBT. Dina. Kay kila ni tukuni na fundraising ebong gabi kaya ngay tukuni nga may na fundraising baka it just gives us a negative vibe Kila iyo. Ruti ko na fundraising indo auro ni kaya ni kamanda ni sa sando na committee. Irna kede na leo ni committee go baka ni baka rita kati ko main kore. O ira saranga baka tikire ratuma na non ratunga baka tikire sing nindo kiri reani se baka sa urara tikire. Ira saranga baka tikire sa tumai sartu ko na iyo. O ya usa binakata usa volunteer ningo mo lewena na committee. Ya ni rato sa na may tau ya na committee go. They will need the funds. So yana panua koroniu kaya ke maninge ge tekubu na fundraising na ngona ya na kana didi merani bukea na nonreto bingarabi na komitia ke na kana didi ba kina songo endondonu balete sang nindo bekenda to millionaire tu mena roni na bita ke mai ni labo me didi kina na songo baleta baka bakarita ka tingo mengo nungo eka Steve Murphy na stall endo free o mambota ke toli vandu ristol mbeke ono leilai asa na gira ni free baleta ni daka na songo bango ndona kaero ni kania bakali bani labo na insurance me tiko na liability insurance na bonding na kakede vaya na kakede so mi ena ngandrevi me na daka so na fundraising lalai me rauni na ngai komunikina na ilabo ndona tombu Megelinga ravikina na singa KVT ya sando na tik bubina ko bambota ni na Mafi Money Lending Services o kila na roni na tutalenga mo ko na iya isa no kantarungor na rasarangan ni durmi ako ilo merma leo sarangan ni committee iya bina kung una ko endon tikungor enata kana fundraising meron tik budivi kina na committee bo ya nata yo kina keru ako tuntamengor yo na kantarungor na stalls me free ena kay rawngan ni free na stalls kaya makasati ko bina kana ilabo Sati ko na kanila organizing committee menarani takap ngakin na stalls iyo over ang bauta ni baka nganda sa takap tik menabiyang bagi na tamat baka endo leleng na stalls ni liwin tamat na katame bendo na stalls meraba ka stall iyo kala ya saranga endo weekend dan sa di baka ti na Fiji den sa kelati ko na liwin ni labo mi bang taki na meda compliant liwin na legalities ko ya mendo na nomiti ko be ki ni na parang tik mai kenda sa beta ka na organizing committee ena liwin na kaya na somi ndongo na buru ni labo me duru mai melak me na committee ko na dito pa na songo ko saranga na stalls dina na stalls ya ndo ay na bakat na like na prizes na prizes ni gito nda pa nakatame toso tayo na prizes ang doktor na may gito Mindanela Babinaka weekend ya Mindanela Babinaka upambot to nung ko sa utalitang ni daron na bitan mo takraw ni ko pati me baka bure baka sama weekend nang odibite kay kinakarutan nga una o kila kay baka na organize weekend da Babinaka me baka ni singa kay biting ko baka bote ni naranin tondolinga marto na nando to embassy Dina todo ako. No to embassy evidenti ko na bono iti ko na merti ki nanda mate ke biti ko kila Trade Commissioner. Iya na Trade Commission na Fiji Embassy pakatan laki na UN rep to keda bono yan tarin tarakep ka nga o kila itu na ilabo ke baka nga endaroni
organize te kenda sistema tu que dinda reni organize te kenda bina ko kenda to we no ngani vita pakanda dui kla maybe monotone pango we just want to run in our own click groups dina to doko senga me stava buli kenda tiko na bata na sina embaleti kenda to doko me da bulita that we need to come together okla ke no ti bengo sa ngai reni sto erna makut mai menta sa kabupaten donaka erna dinda dili panakin non to songo ne baki and the vele songo batken the vere na non ta official opening ni Fiji Day America and the penakata na da kanina kakana babi da raider na vem tangali dui kai da lele pono vite viti na India na rutuma saratungo erna dolo kain rabaka stalls patke na dotal ngana kaun the sentrin okla na gai penak non ta culture kla da sing dore de melip na meke da kachinga na gito ramba i levo ka tito mbuna ka rauni laka ka ndondo numbeka me laka me bakani Fiji Day Endona ka o waka sama takatalitunga na vida na mbaki sando daka tukina na Fiji Day waka me ndo discouraging na isauni kakana e so era libuli take kakana sando waka ndoma mbula sarangana isauni kakana e rambiutai iyo undi na sarangai au kila ke pakai sana dona komiti ai ndo talanga na tambana mena reidi me tiko nga na ala ni kila na kakana ke soulebo me avutunga ke ia me tiko bina ka sarangai na kake de leoni no mundo terea ia meroni me pira ramba la tani de kila na tamatera la ko mai sara soma me non ribo do bondo soma non reliva ya no me de vina no mitiko sara mai soma non accommodation na no era mitiko kina kake de somi o tia mera gebia bate libna ka lebu o kila ni rangole mai balata they want to eat our food dono mengai me la come ya mengi baka mo au saka ngo sambuta ko tale ni suni kakane ndo bolita ki tu en ngona ni Fiji Day iya bina ka tsaranga no mo ko tumene tikena gore asa kila iya na irna poli na ore tik me sona bisau kila ni sar te ko bore da mena OHS kila na no irna baka tolls bolte kakana iya gore entona tikene bina gore baltango na menda bolita ngona pricing Tona matagali chat sara bitu tunggu na non rasoni kakana ngoni Fiji Day tako ngangore sandare kana dona na tria saruta iya gore sarangana pina me ngai don organizing committee sarto na rali tok mai don na prizes don na soni kakana metiko nga on this range ngayo buka pina ka una na baka samsa ko beka mengor totoka vadava Steve Murphy vadava eta na dava no mundo baka sama malama na honu também que no mundo vai casar do sa volunteer tiko mengor na mundo salo ni committee eu vai cada dor saca di pamandanga ngona committee kadira ramba tu nganingo ko ve volunteer mesa mai dua no committee mesa toya butaki saranga no organizing committee non affiliated with any denomination se political party se dava no personal interest whatsoever gome baleta saranga na non dava kandu bataki na itoke ya sa non do batrango ria binak okla na liver na warong tik mesa retu tik busol baka samai baleta saranga nga ni sanga tunin don organizing committee baka ad hoc doa ngai makuta na takawa da katu mai o tiyanye I think it's time that we kanda ngoni binda tikem sa problema da sa organize tikenda binaka dina gai do talanga na ka o ndo waka sama takatiko ni sa do tiko na kamanda na vida na embaki tiko ni song to sa karto sa didi waka na Fiji Day Santo norto sa didi baka na Fiji Day. O te handang rongo da nambongi ni singa ya se na weekend ya e daka kina na Fiji Day. Oi orto talanga non retondani si. Onge do bango no baka sama ya sandang rida sartu ngai kiana kana loto. Baleta na orto na committee na non retombiuta bata na songongo era la komiki na oira na sangole mai mer mai maruta kana Fiji Day.
Ortongo le idakava tali mindua ngano retundani si. Wakana edana babalang indula kumibia piggybacking on this event. Korto daka mai na committing and andona go ng palaw non retu sa tubana mai na kami baleta na singang go sa na weekend go. O kim doon gilak nga may doon mi bandur na doon dani sa doon reta talikian na Leoni Vanua me gitawa si talikian na Leoni Vanua. Lure sarto nga kaya na non doon duya lealo Don uno talita ka kawan ni barita kami ngor. E barita ka sarto nga non dan duya leal. No dan duya leal. Enda santo redi tu ni do ta tingor. Enda ta kam tanga iken don song. Men baleta ngor do talibrate de bakakia. O kila ni nanga indona organizing committee mena tiko sana gairo nirton bitamen na terms of reference kela kenda to kenda ngona bay area kenda soteke or kenda nang may nabdotala state kasi sanan duida kabang abaka state iyo kendo be kabang ni kya do tik nga may nom do state gor sarna you know iyo I think once we get organizing committee that can set up a terms of reference that this is the do's and don'ts kandar in the cover the parameters and around the nanga indo vata yo kwanga ya una menda indo vata belete ni kambali tikenda na ngoni bitie belete kana ni tuke ya o baka ni tiko una na vitang nongko ni nanga toman taltik already taltik nga una ni lever para wal tik mena pola mata wer tambangwan ya dina kim ni sarang tambang ngani go red te mango klau mango iyo ngani go klar sarani na kara kritik tang me tuni te kan tona ka kla sa sarawati ko mo resona yan le allo esa orba ko bonik ne they've started critiquing because they've gone through it they're glad to na kind of zaka iyo ko don me anran bak kino kim na yang gasa de toka me sabi so mbak so na mindset ndorong tundo visto na mindset no the way de bakana kanga ni mindset na destin kay bitie iyo di na todo ko vadava tapetin do na kani bewa se mai membaleta na committee vinaka kiro mai vital no te ngango ano non de wasininga no ni dawe kalawa me vakai do vito ko ni tiko kina na JJ's Food Shack ulutanga tiko de vital no ngor na singa KBT se na Fiji Day au kelani o kenda na sama itu i valangi sanda Rande da saraba mai na vida na mbaki na ndui ni kena mai maro tiko na Fiji Day wakadaba na nomuni rai e salawata tiko kena ina kindina ni Fiji Day se sa ndui bakalilai tumbe kai sona kau nindo batakina sona kai senga nio nindo batakina ye kiro sa me wakatura tiko na biwa kaningol me sana ndo na organizing committee kau wakambauta na organizing committee ninga indo dhaka nga bango na Fiji Day ko bakana madhaongo na moni madhaongo santo ndo nusaranga merto sa lako yani merto sa tuya ni na committee karto sa merto ndo tukunie na bide merto sa ambita non reto bido kito sa nadidwaka na Fiji Day ni ambaki mengo o bakanu ni tiko ni sana roniado me bakakina ndina ni sabo ngango e vida na singa me ado na me na bakaiduri tiko na Fiji Day Santa Rosa ka wakanuni talitungani nando na singango na rato na bita mai na porokaramu merani takila tiko se dava suti sarmanta na bakaiduri tiko na madhaongo turarau tungana sota so na volleyball na netball na rugby o tia sa tiko talanga na stolia tukutuku turarau na nirubital no ki andi dau na madhasau tini sa sinindo tali na stole bo sa somi o tikede na stol sa oso na stol ia au seanga tiko ni se turarau tali na kena wakamatela lai kau sa wakanuni tiko ni na rau ni na mbiu mai e sona i tuba se na porokaramu me rau ni da kilai na dhawe rau ni da nana maki tiko kina na kena maruta kena Fiji Day na muani madhango kero kadi tali tiko na viwe kaniongo na vitinani viwe kaniongo kero sa kadi tiko yani ke sa rawan indua na organizing committee me monitu mai me kako ni na sema se nangali ki nandua na isongo baka politiki se songo lotu se kornivuli se tikina me sa dhidhinga wakata ki koea endo na organizing committee me rani na dhidhi wakati ko na Fiji Day me wakana kene na kindina me kako ni baleta na sasanga ni kumuni labo
Mengela ki ranu kai menangela ki wakatoreda kita kikina indua ni songo se dava. Yana vi ka kiro mai vi tal nota ke tiko ani na kawini kua ke tuna no mani wakana nanu no mani rai membaleta na ulu tangongo nenge wala mai bi Mrs. Titilia Neitini se ni mbita mai na radio bulan do vata. Mrs. Neitini do tal na kau ni veo sea? Ona benak valeu nanti mai vital na rani kua ia santana panu ni tinga mera pamatatik mena program but enta pa parau ke tunga mentana tiko na weekend ko na nonta sota na vonu eta ka kina na venue nata kan na official opening ko sa berni reda man na ni oker nga mundo ke bitto mai menta kala kritiko Iya. Yo kon bak ngaya ya panu ni benak tiko na lumini matang ko na Venaka wakalepo Mrs. Titilia Neitini and non they was in on ni dawi kalau and we took on ni JJ's Food Shack ke wakai tu sono ulutango ningan driver mendo mai vital no te ani na non they was in on go ningai bola mai kanimara wiki rau mendo na mai vital no tiko ni kina and a radio bulando vata San Francisco meko tikanda vata tiko mai. Nadawi kalawa kay Mrs. Titilia Neitini and a Vito Gonini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulandumata, San Francisco. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana boga bitki me bakana kokonda lobong benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos sa tabiok nakakana boga langi me bakana steak bakailo kina coleslaw nakarito sa wada badina na kani kana kay tigo talanga na non to specials and lomani madawa daw tamba and Facebook na doy ni tiwa ya na bani monray pai kay na bungatale go na JJ's Food Shack View Valley mo Billy James Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rito dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Girit-rito sana kinavito sa mabitu tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram baka nang wala ni kibalilo, tinapuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kinaprokramu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vina vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Boleh binaka ni Matthew, isa bagus ko sibe. Isa ni pula binaka o se vivi mandongo kina maulimat ele taka kina endona nito pakataka kana lelai yo leu kutaka pakatotolo ni bernir to ya ani na bulangi Oi, o dia bakasanga. erto pakasanga telanga ora to sarara saranga go enta so mangana kakana esen mita so manakena bakanya takina olo Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valima Rualima Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Wewe mebakarita kiani veke mundo na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikungwa indona nonda toi ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumandangaya ni tali sota tukina kavekilai. Era libu talitunga nandu kai karandongo le dikena, kanduna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni venga ravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kaliwa kitumikina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Samba ubaki rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko sa naya ni Angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali na yaya lalai bebakane uko kunibale do may raito manda and the San Bruno Kavaba. San Bruno Kavaba, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California. Taun dola mana dona koloka na sige lebu kena tinkan dona koloka na bungi ni moniti kena singa tambu. Senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda to na senga tikunin driver se senga ni waka motoka katau. Dren na tutu beto se aqui. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto taladeani na nom ni boli. Rawa sara.
Vitartarngayani na telefoni diwa 21 saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nongni boli ena kena ngona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 saivarua. Erto ngarap talangan kena lewa sumburi ani nanomu yaya. Mai na nondro to stoa kena nomu mate ni katumba. Samai botongo e 2 miniti me ono na kaloko e na radio Mbula Duovata. Au wakasama takatoka na niro mai vital no tia ke Mrs. Naitini e na vuko ni Fiji Day. Na kia na maro te kitiko na Fiji Day, sena singa ke witi kau wia wakawinwina katiko verto na ai songo na komiti karto sana mai didi wakatiko na Fiji Day ni ambakiongo. Na tukutunga o torarau tiko ni leka ngana ngauna, erto ndambe batakina, karto mai vital no takawata na kena vivi bakina Fiji Day ni ambakiongo, au kelani siang ni dhaka rawa, so litiko kina na ngauna, na ilavo, kena wakasama, koia au bia bakawinwina ka te kerto kede kina na leo ni komiti au kela ni rto leo butiko, siang ni kele rto kede, au bia bakawinwina ka be ante dhau, be teama, bakatelanga kina be pasta le seni angarase, kortonga na tolu au se kele rto tiko ni rto leo ana tiko na komiti, ka didi waka tiko na Fiji Day na ambakiongo, ni senga ni dhaka rawa, koia, au bia bakawinwina ka te kerto, se mani dhava and then sotava and na madhaongo se na moni madhaongo and na buku ni kena maro te kitiko na Fiji Day a wambota ni ndondonu me tona wakawinu wina katiko kena ndangole ani ndalaki vei maro te kitiko mandanga na nonda na sota tiko and na moni madhaongo na sere kataravango na vei wakambula tiko kena vei kimdo ke de sara na sema tiko mai mbula wina kasista eta wakanu wina katiko ane vei kimdo mai Sacramento wakatanga kena vei Imeri Senivono mbula wina kasista la isani baki wakanuni wina katika ni vikimuni wasota ni ndoro semberni we tal no tiko wakanuni wina katalitunga ni we egi na ulivo wina ka wakalevo na sema tiko mai egi bule wina kasali si mateitonga wakanuni wina katika ni vikimundo Dina toda kanda sana wakanuni tiko ke nangito e sana mbau to toka na moni madhango ni nda wakana numu tiko na Fiji Day kenga wini tale witi sana vanga yanga i vatalea se vadava mbula vinaka Balts Rose wakanuni vinaka tiko yani mbula vinaka Eleanor Temo nimbula vinaka Ratu Kumbuombola wakanuni vinaka tiko yani Vicky Mdrau en Kavinikua sengatala ngula da vitikino na ita Lucy Seru nrombula vinaka mbula vinaka Michael Liviti wakanuni vinaka tiko yani Vicky Mundo Liu takatiko na songo ni Fiji Day ia sarato kilachiko ni na waka politiki taki na kama ya antundua Mbula vinaka Mike wakanuni vinaka tika ni Vicky Mundo na lau ngori wakanuni vinaka talitunga ni Naomi Rambuka Wanga vinaka wakalevu na sema tiko mai mbula vinaka kelera na Sovi malama na honu vinaka wakalevu na sema tiko mai wakambula talitunga ni Leisa Nimbale vinaka wakalevu nimbula vinaka Steve Murphy senga tala ngule davi tiko Rosa Ratu Alitiana Kumar vinaka na sema tiko mai mbula vinaka Oda wakanuni vinaka tika ni Vicky Mundo na Vetamani senga tala ngule davi tiko no Mels mai na City Lewe San Francisco bula vinaka Cheli Tambua ke ura ya koroi wakatanga kina vikimdo na sama tiko ngori mai na yato kuka bula vinaka Tori Katinai waka nuni vinaka talitunga ni ve toranga tau Chosa ya Hughes vinaka wakalevu na mai waketa vitiko ene kavini kua ve wakarara matakitiko ve wakongeti talitunga membaleta na life insurance sangitala ningula da vitiko na Elizabeth Bella eta ke Imeri Senivono Senilanga Kalimbiu vinaka na sama tiko mai na kavini kua waka nuni vinaka tiko yani nioni mbula vinaka tiko Radio Mbula Duovata San Francisco me koti kanda vata tiko mai na mnito kaningo una wuninda koa Cada mundo
Ongko na Radio Mulando Wata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai.
Nada besar mata naguli kinin doon ng life insurance policy may by Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kabitu ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kinamagaw siya ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So ang taliwara ka tala tunda wara ka. Kuwertongko. Kau saya lo buat bengo kamu bilang tak. Nakamban bilang kang gua na heritage link. Ni. Namun bilang sarangan sangat tali itu nak kaya. Pakatar tutu nak kena. Pakan nak kena pepo wog itu ta. Kami somi. Nakilaw kena timber na vaka. Iseng tubi kena ilabu liwaya. Minta samu kina kisi na mani marong kina ngona mojuri paling bula kaki na kar takawado na insuang. Kaya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance doon nga, so mo na claim na luman ng usang bulu ka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siyang. Raw-raw sar na baka leo po mo na telefoni. Text mo ay kinabas sa iba, walu-walu bandu at tolu-tolu-walu-lima, e na kena itutubo matalalay. En dan muna nga na naliwa ni Nondo Soso en da sa siya sarangan ni Kila na dapat menda baka talutaka buka sing ilutaka siya baka kapitak ni kakuni lo malenga sa tipin dono menua raw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na bay matanggali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bay nga ni kinang gamure na kaka na buwa balangin me baka na steak gay baka loka tabio ka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya na pie ng Bani K na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, se, o nga wali sarang alito, miko may nanumota, e na dio maliuma, Bailey Street. O yan e Santa Rosa, California. E raw talang nga nirito ulit, dilibata kaya na kaya mukatalo wasing lebo siya wanga kabi, kaya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Yavalata, Dionangay Valata, and Radio Bulan Duavata. Waitalano te kina na bika membaleta na nondong bula, may weira na kanan daw may natambanan ni bula so. Nasi, na puniway. Rangodan na bana kaloko na Vega Avenue City, and na veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni Life Insurance, kanganitikyan na kay Witi America. Nungu chisu, nungu badua. Dorongovi na vima mani ono kino vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. We mani ruwa ene kawi kino tolu ene singalewu ni lotilewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongovi ene Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Do ba ka tolo tiko? Do saya lo pala mo din. Sa permantangan to boli-boling gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sini niya ono stoa wala ka tungang mau limat. May binakan ni satu kit serngaki na nakatungan reba may paleta na noto to ilalako. May binakasaranga. Boleh roti kari bateni kina. Dato birito na bisi nga nakari mateni. It means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas sangay mo na bisi. Kaya tal mo na address. 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ni matubale, sinong do boli nga baka matawa. Wala to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunya. Tu raw talaga ni kota nom ni boli ke ba ni tigo men na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila ba ki vitar tarani kina na ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalay. Mauli mata, 525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. E na radio Bulan Dovata sa sivitangono e na tinika vana miniti e na dona ngona leka-leka ngonda na kay rongo dito ni kina na no de wasini ngona ni rongo may bal ni songo do may rongo dito kina na vitu to so e adorati ko mai e na buku ni be songo so na vika so engaravitiko e na no da segwala ngai no bono libungo California mai na be sai burbura tali so we ira karantau bia bako tu mai na no rito to me na mai kadibakiani to ni songo se na sasanga ni komuni lavo se na
sasanga davanga itu kanto mai kadi ba kitu kan no de wasining ona batongo ulu tanga so kito mai vital no tiko kina na kabini kua o yana life insurance na kena mbimbi ke na bakaloloma sen rendre rasota kai na weka ke baka indue lenga gai senga tuni bakarota ki kua senga tuni ndua na no life insurance ka baka telanga kena na kena garabi tiko na Fiji Day dono beka mena garabi bakadava yana bi ulu tanga so kito mai vital no tiko kina ke tau Josiah Hughes wakatanga kina o Mrs. Titilia Naitini be kimni na lata na vitala noia o suriti kimni mo ningai si kobayani na nito YouTube channel o yana Radio Bulando bata YouTube men moni nangeli ronga da kina na vitala noia ke na vika ke de sara endo mai lewe tiko ni nanda programo e na vi singa na vi akabi endo ngai bitukani and Radio Bulando bata YouTube channel ke bakani semberni subscribe kina o suriti kimni moni subscribe kina ke vakatelanga ni semberni wasia tiko yani se ni talitaka se like our page or follow us on this page na Radio Bulando bata Facebook page vakatalitunga kina na Instagram ke tondo kera tiko yani ke rauni uninge wasia toka yani dona like dona share follow us as well and na bebu ke sar tiko bakalebu and na kena mai vive baki tiko na bata batongo na Radio Bulando bata San Francisco usu tu tiko yani non the station yongo me koti kenda bata tiko mai nei toke senga walinga weekend to California semania se buru-buru daba me bakani ndui tu na ngauna ndui na singa ka dava ka vinaka ni tiko en dua na bata ka rauni da mai be se mati tiko kena da mai be wa se tiko kena se mani waka dava na beka so na roka ni mbula dava en da laki lako duruma se buru-buru dava en da tiko kena rauni da mai se mati ko na nondi wa siningo na vatongo na Radio Bulando vata se na nonda vata vatongo na Radio Bulando vata San Francisco and oni ke baka ni siko bataliani ni senga ni reda na live na beauty tungani se sa tiko bumbita tiko mai o Gabby Ambaringa na vi na tamba ke na vi tukutuku so member leta na songo lebu ni Feast of Tabernacles kala ki tiko kena and Koromakawa mai Jerusalemi yo ya na ngona mantanga ngona nona se wabu ki tiko mai sana ya e sambita ra tiko mai soni tamba na ke ana ngona sana woti me kino ya sana ke limbita bata ke do ko endo na nona katukatoni wakamadala member leta na beka na ilako ni Feast of the Tabernacles wakabibi tiko ni mataini ngona ge buka kina wakandua na Fiji Airways Rabakalili tiko kina na itokei na kibiti mai viti direct flight either ni Jerusalemi. Na beka kedea na kila kimbito kwa na video sindona katukatoni kanangai mai rongo tiko and Radio Bulando vata San Francisco me kauti kanta vata tiko mai. Sa sibitongo na ono and tini ka vitu na miniti na sera katarabango na bia baka mbula tiko ni kina vikimdo kede sarna sema tiko mai na kavini kua vinaka bakalevu na sema tiko mai bia baka mbula tiko yani vi ratu isikeli tamba kaudoro ni mbula vinaka sala ni eta Rokondiva Mozam vinaka na sema tiku mai na kavini kua wakatala kina vi kini simere ranandi ni mbula vinaka sista mbula vinaka Mrs. Naitini aku sita mata na me vinaka wakalivu na sema tiku mai na kavini kua wakatala kina vi alavina wanga ni mbula vinaka sala dhangi ni vanua do mbula vinaka mai na mbukele wira mai kandabu wakanui ni vinaka tiku ane vikimdo na kavini kua wakatala kina vi imeri seni vono ni mbula vinaka egi na ulibou vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua sangatala ni ngule thabitike na marama tau mare da lalanga vesi bole vinaka sista eta sarasau ke leisani ambaki vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua kano beba kambula talitunga vikimni ke de sara na venga ravitiko na beba no ni venga raviso velonga niu pakatanga kina na velonga dobo tuko no ati soni senga ni do tali taka ko na velonga niu balete ni rani na lutu mai na niu lutu ke kenta totale ngai mai tu ali tu yani nondo totanga niu se va dava wakanu ni vinaka tiko yani se mani longa dobo longa niu nimbula vinaka Ni wata tauna kira
saranga. Pangiray da tokongo na kenay ray-ray. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingitaki. Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutule ni Simon na tinikantua na tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco may kauti kanda bataman. JJ's Food Shack. Itigo kina nakakana mga bitki may bakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalo sa tapioca. Nakakana po mga langi may bakana steak pakayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kanikanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and a lomo ni mga dawa. Daw tamba and a Facebook. Na doy ni tiwa yan ang bani mandray pay kay na bugatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani Kinavato. Girit-rito sana Kinavito, Saiba Vito, Tolo Vio, Tolo, Dundo, Limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Toka, kumbala kena dami-dami. Baka diri nga lala, saba-saba, kanggay windon na yang kona, na San Bruno Cavaba. Nababa? Tukun tali pa Na San Bruno Cavaba, ningalimay ni may kitawule manda na ngandi-ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataga katalay taga ng manggosa kay na mga sakit tilibing garabi. To kasarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kay nararano ang gabulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Baywaraki. Kendo may bitala talabirto ng walibiti. Se do may bitaba kibirto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Cavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Doon na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. Doyan Robin na naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy, siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa binakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ni baga singilebu, kita sana gali baga kabin ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to ito ni ti, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-Tolong 2, Orange Street, Santa Rosa. Onggo na rongo may wala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. Mekauti kanda vatamay. Sibitangona wano ena rusanga vulukadio na miniti matai tuka ni rongo membaleta tiko na kena baka numi tiko na nonta singa ena muni madha o sarangango ena baka dhoritiko ena ndua ono dhiwa walu go ena Southwest Community Park ndua ono dhiwa walu Hearn Avenue Santa Rosa. Tiko mbaka tini na kaloka na mataka ena baka rombuka na ka ono ni singa kena ka vitu ni singa. Yang na tuku-tuku ese adhora tiku mai ka bakandita kitiko ni na bakaidhuri tiko na sota-sota ni netball na rugby ke na volleyball. Wakaruatale na bakaidhuri tiko na Southwest Community Park 1698 Hearn Avenue Santa Rosa. Wakaidhuri tiko ena kaono kene ka vitu ni singa ya na mua ni madha o sarangango na kene tuku-tuku matela lai o bambauta ronyo ni vitartareani. Rauni ni tartareani ke meroni and na taliboni vitu saiba vitu lima vitu va walu ni wasotia va saiba ono mi toka rota katale vitu saiba vitu lima vitu va saiba ono se temanda beta and vitu saiba vitu rua tolu diwa rua va saiba bitu kandi na ken tikin dua and nonto to bata na radio bulan dua bata Facebook kabakata nga kina berto talanga mai na South Bay na
Toni lawa ia au senga ni wakambauta ni rato lewena tiko in tona i songo ia duanga ni lawa karto waka edora tale tungana kena waka na numi tiko na singa ke witi rato waka toka tiko na Fiji na Flag Day, Fiji Flag Day na waka edora tiko ngua na South Bay Fiji na waka edora tiko na waka Rawai na ka tini ka wani singa ni wula kotawa tiko butiko na tini na kaloka na mataka kina ono na kaloka na kabi kana waka edora tiko at the Henry Schmidt Park, Santa Clara. Henry Schmidt Park, Santa Clara. Unai taka ni usada butandono ia ke kai senga au na gembite ani na tikindua na non to wata ngo me rauni ni na gere de kina ni gere rauni Google taka. Ia ko ia na waka tiko na katini ka wani singa ni bolo kotoba. Highlights of the day waka tiko na barbecue, marketplace, authentic Fijian dishes, pastries, handicrafts, information booth, job fair, business, social welfare benefits, wakatala kina na community, church networking, etc. Kids zone, jump house, play center, etc. Kena wakaiduritaltunga na sota ni volleyball, rugby, kena vi gito tali so. Kena itukutuku matela lai, rauni ningebe tartarani ke ulu ingalo, saula koroi, niwasota saula kalou ke simeli ngiolebu. O ia ortona leo tolu na turanga ka rauni ni gebe tartarani ki rto na keni tukutuku matela lai non rto namba ni taliboni na biu tali tungani na nonda I rongo mai wali songo na kena wata na radio mbula do bata o tio tingani tukutuku e adhara tiku mai na I rongo mai wali songo na kabini kua o ia na kena mai maro taki tiko sa maro taki o titiko mai viti maro taki sa ritunga na madha ongo na kena e adho tiko mai na ka vitu sanga vulu ka lima ni ambaki ni korni vulu ya na Adi Vakombau School, ia dana ge me maro taka wata tiko, e na madha o ka tumai o ia na ka tini ka wani singa ni Wula Kotoba, kana waka I dhuru tiko kina I dona kena danisi, $200 na I dhuru, e na tiko butiko na wana kaloko na kawi kina tini ka dona kaloko na bongi, waka I dhuru tiko na Armand's Palace Event Hall, Rua Tolu Saivandua Longport, Court Al Grove, adults only, formal attire, island menu, dinner and drinks, live entertainment and more. Tikite ke ni tukutuku matela lai rauni ni gebe tartareani ke nai tāwani biu mai wai e na wā 255 rua wā 5 diwa vitu tolu seo Anissa Billings e na taliboni rua saiba diwa 5 saiba vitu ono walu vitu. Ko ndona ngona binaka ni dangolea ni dala kisota ndona butu kai wakaibua dress up sa CV tiko na Vili New na Tandovu you need a break. Time out manda dala kun dali danisi se vadava dali sota talinga waka kabi bata kani marau ni dandola ki sota waka biwa kani. Yo yanga vida ni tukutuku ya dhoro tiko mai na nondi wasininga ona ni rongo mai waldi songo ene kavini kua se mani songo dhaban dole wena tiko sendo budina tiko sendo senge na wuda me na toia butaki doro ni wako tamai na kena tukutuku se mani sasanga dhabangantu sasanga tiko kina kendo ngandreva na vibu kengo endona nguni sala roni na vibu ke tiko kina na radio mbula ndo bata na kena mai kadhiwaki sanga ni ando soma tiko kina endona ka ni wako tanga mai na messenger una wuninda kua se roni mbita ngai mai kina messenger ni radio mbula ndo bata wakatelanga kina vi pedeli na novo se vi tale mata kimbau karoni kitona nge me kadhiwaka wali tiko yani na radio mbula ndo bata rongo vai wali songo senga tuku ni somi ni sawatogo rusa ka bulu ka 5 miniti me vitu na kaloko. O gona rongo manu wali songo nei maoli mat. Wali maru 5 Montgomery Drive, Suite 2 and 3 Santa Rosa, California. Ongo na rongo may wala ni songo and a radio mbulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Patunga rusanga bulu ka 5 miniti me vitu na kaloko e na kabi na kanimoni tenda ndai ne ka rusanga bulu ka ni maswatia ka runi singa ni Wula Kotoba sa patunga rusanga bulu ka 5 miniti me vitu na kaloko ke to sa wakilati gona ndrakin botong bota ya
na vida na singango be kenda tu California ratukuna tiku mai na kena dau nin raki ni tona waki la tiku nan raki kata ena kata tiku na lama ni vida na singango tona nge waki la na kena lutu sombu na kata waki le mai na batambata ena singa tambu sana nge teka bu waki le talamikina na batambata arto waka toka tiku tona mini heat wave tona waki la tiku na lama ni vida na singango wakadu ni venaka tiku yani iyo semani wakadhawa tuna tu waki nin raki do maleka tu bekenda tu i San Francisco ni tu senga soti ni tu ndo waki la tu na tonra ni singa se na batambata me waka waki la tu me na vesa i wura tali so ya o waka rita katiko ni atu na lingande i Alaska tona le reda kena na raki do tukuni tu na raki bata mai sana ya tona ngandi tiko kena e na mother go buke lulu tu lebu bakarumbuka bakarawai singa tambu kanda na le sar tiko me kena dona kai rodi tona na ma ki tiko kena o sore tiko mani manenge sama tiko mai kena radio bulando vata bola vinaka o nisi mo tu kai toto baka nuni vinaka tiko ane vi mani ana kavini kua vakatela kena vi edeli wati ni bola vinaka ni sama tiko baka mai vi edeli baka nuni vinaka talitungani leisani ambaki vinaka vakalevu sistana sema tiko mai vakatelanga kina vi eta ke sala dhangi na vanua Dombula vinaka sema sar tiko mai nambuke levu ira mai kandabu vakanuni vinaka talitungani vi fasiti turanga vo ke Mrs. Titilia naitini vakanuni vinaka talitungani vi kimra na marama watonga rusanga volu katolo na miniti me vitu na kaloko and a radio mbula do vata vikemni na vako lo ritiko na kavini kua ni mbula vinaka torri kutiko vaka malua ke vaka oso stiko na ngondi salai Got a girl, all the heroes down the bayou. Hey, see Vaughn, the sweetest one, me oh my son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dogs, found in dogs, the place is buzzing. I came from come see Vaughn by the dozen. Dressed in style, they go walk wild, me oh my son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight I'm gonna see my share meal. Take guitar, feel for a jar at the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
tunga mai viti sa waka matalau na naman daw kovati sa lia mo na kema daw tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata red cow wupo da sa kusi masarangan na ikatungo gamay tutala na kenurnibondo kenambele pai karek daw boleh mai ve oi do sing tu ni kila kita boleh ngamay na maulimat tok ngangko i Santa Rosa mai ve na maulimat wele Doko na nonda business na ngoli tau kaya Amerika. Doko sa mai. Do may volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Dendran beka na ngola ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa-gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Runga gana bima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanta wata mai. Engen Remy me bakarita kiani be kemundo mai na South Bay, San Jose, Mountain View, Redwood City, San Bruno, San Francisco, kena vivo no volikata. Nisa tikong boy dona nonda toi ngandi-ngandi. Na San Bruno Kavaba, dala kumandangaya ni dali sota tukina kavekilai. Era libu talitunga ng dui kai karandongole di kina, kanduna kana non retali taka. Na lebu ngona ni non retali taka kena wasibi ni vingaravi ni turang tawa Rakesh. Samba uli kadiwa kitumay kina na Crown 4 News katambaki talitunga and the San Francisco Chronicle. Esma bawa kay rongo-rongo saranga. Kendo vanga ratano atiko senaya ni angona na sote singiliti ni viti na kwila ni viti kena sotali ni yaya lalai bebakane guku kuni bale do may raito manda and the San Bruno Kavaba. San Bruno Kavaba, ono tolusaiva San Mateo Avenue, San Bruno, California.
Taun dola maina dona koloka na sige lebu kena tin kan dona koloka na bungi ni moni ti kena singa tabu. E senga dina ni kara rawa na daka waka keki ba. Ia endona kainda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka katau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nom ni boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nom ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni 21 saivarua. Erto ngarama talanga ni kena lebo soburi ani nanomu yaya. Mai na nondo to stoa kena nomu mate ni katumba. Kasaranga. Oni raido tokongo na kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. E dua beiran ng tingitaki. O Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nonto programo baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengarabi ni City Veni Raturla. Singa buglulu ni sibu na bayan na tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulebo ni sibu na tinikantua ana tininamaniti may kiamo ni Maiviti. Ano beito koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Bulan Bata San Francisco Mekoti Kanda Batamay. Radio Bulan Bata Mekoti Kanda Batamay. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Ana radio bulan dua vatar to mai kau tikanda tikani baka malua na kabibina kani moni tienda indai ni karuni singa ni vulo kotawa na lau na kambu ni ndele kande kau te tikumai kina na ngona ni samai botonga e walu na miniti me vitu na kaloko. Ana vitu na kaloko sana mai dhava talitunga kina nandi wasini ngona vata na kavini kua ia ni beranga ni mai dhava nanda wasini ngona vata ubia wewa kana numitunga ni wikemni ke the sara na sanga tiko me rangole mai na wekanda se bekem ni mai viti ka ni sa sanga tiko me ni ngole mai na green card lottery and $1 tiko ni ambaki ronondolu ro sanga bulu kalima esa na tiko bu $1 tali tiko na kavani singa ni bula sarangango na bula kotoba kavani singa Amerika kene mbale ana kalima tiko ni singa bekem do mai viti kavani singa Amerika kene mbale kalima ni singa bekem do mai viti sa na $1 tali tiko kena na bakalio fomo ni green card lottery e nagala ki songo talitiko e ne ka vitu ni singa ni November. Nangona ni Amerika na ne ka vitu ni singa Amerika kena mbale ka walu ni singa weke mundo mai viti. Na woti ongo na gaimbita tiko e ani na link moni raunio ni nangai baka leo fomukina se ni maroroi tiko me raunio ni ngai baka lewena e na mataka lelei saranga ningai dhaka taki kemni tako tok ngai kiana mataka lelei saranga ni ka 5 ni singa vekim do mai viti sa rauni do baka leo fomukina ana ka okotoba na ka 5 ni singa dola kina na baka leo fomu ni green card lottery e senga tiko ni ndondonu mo soma kina endua na ka senga ni ndona ka so mikina vaka vosara ke vaka ona likere ndua au kila mai viti ndo tu na internet cafe au ira kara ndo webu ke tu na internet ranyo ni likere non rebu ke vaka ndendre viki moni daka taka se senga beka na computer tiko vale ndendre mona vaka lewena na fomunga vaka tekiko ranyo ko la kwani likere se la kwena ndo na internet cafe ko kila ni sa lebu wira ndo webu ke tu na kena vaka leweni na fomu ni green card lottery ya o senga mandeni kilai vida era sando lavaka na ngonongo me so mikina ke bakanda wina kata na non-rebuke buke au kila na vida na mbake sao tira do ono sanga bulu tiko na ndolai senga ni madhala na ngonongo ya ke baka ikuruni da kabanga baka tigi ko mo baka ndola mo baka lewena ngana fomo baka tigi ko sendu bertono ngoni vale tiko vale na laptops and na iPad sen ndu tiko na computer desktop i vale e rawa ni ndo da kabanga i vale senga ni na somiki na ndona ka ke baka ndona lako na website ko na game beauty ani ni oti na nonda to programo ene kavini kua. E ndonga na kauro ni kaya mundo wakaro takarao tiko ni sember ni kalima ni singa ndo lako ani val ni be tamba ndo li tamba rawa kerenga tuko na nga bertongo na kani green card lottery rasaki latu na kena na size ni tambo ya me tamba rawa but digital copy maroroi tiko na digital copy ya sobira na roni na bitanga mai na nomu email ke bakai rawa se so en bita mai ndo na USB se ndo na disk usianga ni kila en daba en rawa bikemni ia berane kalima ni singa lako li tambarau tu balet mege kalima nga ni singa mata kalilai wakale fom dakabara no fom baleta na tukutunga uturarau tiko ni kebakai to tolo iko vale fom ina matai ni singa you have more chances na kena rau ni na terena ya damu lebu da kesara me bakatoto bataki kena nomo na wa tiko se irangere la ki bakale fom tiko ani sa bole ka tiko ni le dava na kena ngona ni bakale fom se sa bole ka toka na kabitu ni singa ya ngana ka rakai tu sonda mai ka tu yani but it makes sense koya obe bakongeti tiko ni kena ve komunike de sara na sasanga tiko ni ngale mai Amerika senda sa tiko kena ga sanga irti ko nanda matu wale merangole mai dona ngoni salavina kango endona vitala no erto vakai dortiko be Dr. T na nona programo dena ngai rawa ni umbita talanga ni keve komni na dalata moni rongo da talanga ya wakaleka nga kalima ni singa $1 tiko kena kawani singa weke to kalima ni singa weke mdo mai viti weke mni talanga mai New Zealand Australia rau talanga ni bakale fomu kina weke mdo na satungo riana programo ni nek rau ni do bakale fomu talanga mai kina dola ne kalima ni singa gai songo ene kawalu ni singa weke mdo kavitu ni singa weke to lako li tambarawa digital copy na nomu passport na nomu visa size photo
ya maroro e rau tiko mo wakaru te ki ko rau tu. Se ka ke waka i ko vinakata rani o nguma tua takasara rani ko lakasara ina vanua ni na internet cafe se uira karandu vivu ke tu ena wakale family wakatarongi ratu dava so ti me ona wakaru takayani balet new kila e sona i tukutuku matela lai me baletana no mo kanivuli non ratu tiki ni singani sudana ngone na tiki ni singani sudani nom do ta Deus angule dava tumbeka no butiki ni singa ni sudo iko na veka ke de vai vena como bola rau ke di tu e non ni bola baletana ngone ko nge ndambe ngakina na computer me sava ka daka no mo fomo mo sava ka le fomo na ka ke do ngandre vasa tu ke de matamu o katalinga kina na ke mando itamba baleta ni senga ni dona ka o soma kina tiko nga na ke na vakale fomo ndo talinga na vakasamango o senga ni kila o sandu na tumbe ka be kimni na vakanana no go se senga ke vakandro be watini e rawa ni vakale fomo tamamundo gai o koe me primary applicant o ke mdo kede ndo gai na gai mbiuani na no mdo application wa as a primary applicant o tia o nā talinga ranenge dua talina nona as a primary applicant o tāwat kirtona ngā nenge mbiuani wa e o koe ngā me primary applicant kene mbalembalea e rua na no mdo chances of getting into the green card lottery dua or tona ngone ke bakartu sa mbaki o mamputa to sa mbaki tin kawalu or to sa na bakalio fomo beka nga on their own sang ni madal ken do beka roni bando dono tike mai ambaki tin kawalu sa mbaki ro sanga bulukan dua iko sana rani sana sin rani come under na se o tae o sana bakalio fomo nga and no mu bakalio fomo nga as an individual applicant so ngana ka rauni nda be bakana numitu yani kena rauni nda to levi tal no tiko kena be kem do mai viti to kuni loko yara ko tali tiko ni to yanrambera nei ka walu ni singa nei ka lima ni singa ni so to ko to nei ka lima ni singa dola ki vakale fo mukina na vukuni green card lottery radio mbulando vata sa mai vitundo no na kaloko and nonde wasiningo no vata and kavini ko sana mai dava talitunga ke nonda programa ka o vakabini bina ka tiku ani be kemni ke de sara na sema rauti ko mai ne kavini ko do mandanga nonda sermenta be vakamode takikina ko waka nui ni na duana e kawi vinaka veke mani se venga na vano ni se amatiko me kena e na kawi ni kua veke to Amerika ni sa vitu na kaloko veke mdo mai Australia, New Zealand veke mdo talanga mai na atu kuka dombula vinaka wakatalanga kena veke mdo mai na nonda vitia waka nui ni vinaka tiko yani veke mani gara vinaka tiko ni tavi e kawi ni kua na mani to kaningo una vuninda kua ni te waka dhiango toka manda Tawa waka melei na mangosa ni kemu
Kalimbula tu ko e me bakatawa. Nanomureki aworoki. You ya mendu andu e butongo. Mode kalumani maru mode nongu tangilo. Ko ile ile ni logo mai lo masenika. No muya lisenga. No muya wasana senga kita ni gati robia. Movuleka angareba. Ni utongu mokina. Movuleka angareba. Ni utongu mokina. Movuleka angareba. Ni utongu mokina. Entonces ka usaba ka nanderubi wasi juga nunggu ida buta na bitan longon na ngauna na sere. Sa dotu ilang ngau son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pakai di sabo lagi dita bunan to ka. No bitang ni sing lala to to sunan tangka boka. So ba sini naket lala tal ngabo. Nisam Bulabinaka. Sama mai kawasayan in a radio Bulando Mata San Francisco. Darungodi ang natulog kinabito na kloka na kaman ni Moniti kinaborobuka bay kemadaway Amerika. Dini kinaruan na kloka na singalevo ni Tusi di kinaboraway bay kemadaway biti. Radio Bulando Mata San Francisco.